num wa setena mu a ewie eche ye amane anopei na wunim enti a utu saa na mo no ba bia wakwa akoduru bia ye wo ho te say oba de say for the prodigal son nea oyeye no na san wachi bra fie oba de say for no oje na japade firi ni papa ho na ode ne ho hwi mu okoye kobọ bra na abrabo ansi ni ye abrabo enwene ne sen ekire no no otena ba bi dwene ho na ode ne nsasi ne bo kan se aduane ahe na eni magya fie mesan makominchi na se magya anye mempo a se oba obetumi ageme se bia na paafo no mu baako anopei ba bia wabo abrabo na duru sa wo pem na empem a ukona enkwa wo de tare na awaya withdraw sign wachi natinas na bisa ho se aden na obi aya eyeye na menko ame ya enyeye eduba bia sa wo tena ase na busa akontai aden na obi atumi kọ na menko ame ntumi nkọ bibi ehye ho you need to do e wo se hunu sa ade no e wo se wo sign wachi na wo tena ase mame ewiase na hokwa untumi ndua bode na unko tu mankani ne a wobedua no eno na wobetwa de a wobeguo eno na wobetwa enti anopei 90.7 enka echi se wobesan wachi na waba enipa dodo na wo yema yi mu a eniema bi a afiri wo mo nsa ana tebia bia na wo mu mre bi atwamu saa niema no aka wo mo ahye ama wontumi mmobra saa niema no so ene eni ho biem enti no one nane na mabrabo no mu saa ena obo kwasampafo ebra hopeless abrabo obo no ye hopeless and that's what be anim nama no nam saa oda sorry onya bibidia asa one na mu saa te se kwabramo ano na nso no pay me pesa me oti ase se baby abrabo no di waduru no san wachi it is never too late to return, to come back home. Enkachi, san wachina bra. Kanina udija, that is fine. And now ujetrashe. Untimi nyesika ni se dwanu biem. And untina udasote will pass glory. And now the ball for hine. Mepa kaneno. Mepa kaneno. Kaneno yemfa mobra. Kaneno yemfa ntia school fees. Kaneno yemfa emo akohoma enti babia wadu no san wachi bra kanena yes no dija otontoma osto mu aye mabbe ene ebia ahode na san untumi nye sa adwuma no biem untumi nya dwetire nye eno biem ba obetima ya ade foforo obetima kodwam masom obetima koye bi yes obefere kakra ye nipa so bi pa mrebi na utontoma GTP ni abroche ntoma Holland ntoma papa abadwasoyi na uton bie na ne ahia wo na eno nti ukodwam se ukoye masom jetum se abrabo no wo na wo bo ama wo ho ummo ma me ummo ma obi ne awoya ebeboa wo na esa wo ma wani eba ho so nipa bebre yennim se yekọ abrabo na yekọpem a yebesan yechi abafie te sadia oba de sefo no eyeye no enti yete ho ne ye bon nkrofo sobo me maame amoa me papa amoa me ena me wo fa wosika ena me wo fa ayesei ena me nua we na oye adwuma ena omoa me no eye abrabo no ye wo maame amoa maame awie na sade ne se onwo mra wiase ena wawo aba wiase diaka ye kwan a obefa so a wo betimi abobra no na wetimi atena wiase wo maame amoa wo nti no die na wankasa so wo ye 90.7 FM die na wankasa wo ya ma wo ho ye wosafo no bebre egu ye manmu ubisa na ena me maame amoa me ena school no manya bia manantoa me so it is true wanya bia manantoa wo so na die na wankasa wo ye
edi aboa wo ho edi atoa wo ho so akọ suku a wo pesa wo kro na wabaye ne ensa wo pesa wo ye no baby a wakoduru no wa san wachi na bra na betena ase na hwe baby a wobetimi a sha abrabo na ase menua ba ememe okrom anyina hunu hu ahia edan e okrom anyina wadam ahia anopei eye baby a waduru bia san wachi bra na betena ase na bema bi pe waware wo bema bi pe wo de wato papa bi so na jai mfichire ateta no obema bi aye krado pe wo de wato papa bi so menua ba ana menua bema wonso oba papa bi pe wahoahoa se ni kunu baby a wakoduru bia eye san wachi na bra oba de sefo duru baby no kayo na ni ba ne ho so na osan na chi anopai me pese wani ba wo ho so afi 2025 ene ye nankono ene ye die e wa afi no mu abrabo no nyanko ye ubetimi ahyase enne efise daachi empuntuo daachi nkunimdie ye fa ne ne sadia wo pese wa brabo ye daachi no eye sadia obeye wo ho ene na wa brabo beye sa wo pese wa brabo si uyi a wo bebo abrabo no yie ne wo pese wa brabo eye sara biala ene yi wo bebo obra sara biara na abrabo no so beye sara biara ede amount baby a wakoduru bia it is never too late to come home anopei dan wani anopei san wachi brabe kan ye ho na ye nyina ye nhya afi na se na ye ntoto neema ye na awurade beboa wo ama watumi akọ awurade beboa wo ama ade nyina gina awurade beboa wo ama watumi apem akọ wanim entena se enhye wo brengu abrofo se time is money ebere eyesika wo ebere eyesika bere na da bia wo soro a wo de te drinking spot ho no o tu sika gu ebere na wo soro a wo mfa nya hwe a ade eche ade san unyini no o tu sika gu emre bi beba ye wadwuma bi a obetima ye na ene emre bi beba sa adwuma no untumi nye enti se wo bibi be ya ye ne ne ya anopei obadwema ebetie me ntete kwa obefam obenya asotwen efise onitifo ohuna mane ebeba ode ne hokohunta yemu bi no abrabo no yehuna mane ananka ebeba o na ye de ye ho hintaye enenti na ne oti yenka enenti na ne ohunu ya na ope ya hweye eyonyame adom awrade bie ye nintem ema yehunu ne ma so ntem enti mesrew anopei keka wo ho na ebre enkoye ubetima ye bibi sesia ede asesa brabo no ubetima ye bibi sesia ama brabo agina ubetima ye bibi sesia baby a wakoduru bia san wachina bra ensa no wanom bi eye ema no wapebi eye mema no wapebi eye cocaine no tramol no wi no wanom bi eye o ka ze kroma nkwa na no wi first onkwa na no tramol first ye won krofo anom wi kura ye papa sa amre no che na wi amomo no no yi ente na wo nya roba ko no ma so ya guy na ne na mabontene so na wo koba kwa onya hwe mesrew baby a wakoduru bia eye san wachi na bra oba de sefo no eduru baby no osan na chi bae na obae no bible say ne papa je no ofe eso na otopono kura de mano na brabo san sore biem anopei minimba bia wakoduru san wachi na brafie na enkachi mafutu semnie anopei erade emwa onhiraw na ontenanim enchiro ade akye bia dwumadie so ne enkai sem ba komienu bi wo ha ma yenyimfiri ho yeba yebefa no nsia kasebo no nsia kasebo na chi yebeba bedi nkomo ene anopei enkomo a yeba bedie no yebeye presentation former president John Dramani Mahama say eto binum wo yema yi mu a wabetena kondwa so obetwitwam okay
yɛde ne botaeɛ n'ani so ade hunu no yɛde ba bɛtoto economy a abandadaa no adi gyaa no ho na yɛhwɛ sɛ ɔbɛkɔ so atwam anaa obɛgyaa ama no aka hɔ. Already Guta, Ghana Union of Traders Association, wɔma ba abɔnten sɛ ɔmampani n'asɛm ɔkaeɛ no ɔntwensɛn na ɔyɛ a ɛbɛboa deɛ nti wɔn kansa ne nyinaa is line up this morning for presentation. Yɛde ne nyinaa bɛbrɛ Adea Akye Abia medin ɛde Owoahene Acheampong yɛmfa nkaebɔsɛm yɛba sisi a Amount Mayfair a perfect kitchen. Nkoranza techma kwan so wa junction ho a ya na wawura ho aduane aso tu bia wo ho wo de kɔ na kire wo menu wo monnyoma afi wo ayi ato wo de ya yefro ana adwabo bi dwumadi adom be baase na wonom bedidi aduane a won betimi de adi nkomo wo mo nkomo a won bedi nyina mu ne wo mo akwan nyina so no perfect kitchen aduane nti anopai wabie na apono ene nko na aduane ne anomo ne yahodo no ewo ho perfect kitchen and pub Nkoranza wani kire techimanya waja nshen ho a wo kwa eyonifa wo ba obenkum na mum se run about ho dia na one collections anopai wo ye adwuma na one ne de brand biaba ono ne brand atade ma wo the whole wide world we are say Ghana ka ho winhia bi wo ba bia enti ko brand wo ho e wo ne nchen wo ton t-shirt
entare eche mpaboa ene pieto ahodo nyina bi nti anopai wo ye adwuma na wo se 25 de e chance de Sompa trend no e te se Christian hwegu abre na so nti wo no ma pibie tu aton ko ho na ensore eku ahodo ampese mo ye shete so na mode mani akire ho anopai Adea Akye Abia emu nsem dɔɔso ene yawo anopai no enkoma ewo apono so mampania so akofona mo so awie watena gua no so wahye na adwuma ase na nkomo ben na wo akire ene tena fidie no ho ana se so data na fi ko YouTube ho Sompa TV eba ne sa wonu ma ewo amanone ene wo man mu nyina no ho na dodo na egro nti anopai systematic de enam ho nti hia yen na enepa ewe fie ha eye adwatonde ho dawuro won kaibo awurade asempatie ana bibia wo se adasate de ye nyina atibie yeye no fafa Sompa yete soro enso ebo ne da fom me kire wo ameka cho se kane jere senda da mu nhwe animu abrosan no a commercial bank wase no ya page wani hwe soro obo se Sompa 90.7 TV ya FM ka ho no ebo ho ebo adwuma woni ne medin sa wo so na enepa ewo ye fi 0598 994 994 0598 994 994 ya homa no nsa wo so bia betim eni edi Facebook Sompa 90.7 anopai emoache emoakwaba right over yebeda asibebre ene enkaibo sama ode ama sede yedi kan aka no enora omampani ye nadwuma edi kan enum no ode krata aba abonten se MCs and so MMDCs omunyina enko ahomegye mu na ye wokwa obi anya maye onfa wachi enja coordinating directors no nti say sa na akoye enora announcement no ba ya ena Nkoranza MC Honorable Augustine Kwesi Amoaten doctor okoye ne de ohande ne de drips machine ni fie residency eneme oho bibia odisha coordinating director ansa ena assembly nso office na nkasa mu ne office neme oho nso oja ni nyina de share coordinating director ansa ne nkrata odi ja chire handing over bibia nso waye ne pepepe yebeda ye ho aba yebeba bedisa enkomo no ne nkomo afoforo pia aka chire and over yebeda ase anopai ene enkaibo no nti yedan ye ho aye adwade nkratu ya basese ya yeba kasebo no krado a ye de beto aso na Adea na ya obayi a oda forma so ne yafunumu emunumuni. Oh Mr. Entry also ya reya titi me benfie pi nanso ne yam nwono da se me kire no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwono ni se what also tamfo haxa capsules any haxa mixture ya no mbom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne haxa capsules any haxa mixture akom ni nkyeremu also ye kura eto ye funu ene ensunumu etuma wo ye funu ekeka wa wogire ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so aye also de a kope haxa capsules any haxa mixture na no mbom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takrade AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture all satan for Adea Akye Abia nkratu yi atom. Hello Kofi mabedon Nkoranza na maye wa kashe wo me hunyina sa unu ya mani abre eniska timi ya mani senka bedu na nka ma Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nka ma send this cash kakra ma kosua enso me baye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia ye se cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se ope Bojibo Ventures bodien Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia ope
Oh yes, mobile money dear, network bia. Ubo number na nedem. Oton Richard cars, and SIM cars. Or your transfer, and also register SIM cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ni esima wie. Bojibo nkwa, and Fidelity Bank, and Eco Bank agent or Nkoranza ha. Se ubi account, o sendi obisika, anase uko jiska ede free Eco Bank, anase Fidelity Bank account mono. Kobojibo Ventures. Emfa ne bank ya obi save. Ubetnya send this car mano. Ewo Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswe no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures ewo adinkrase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se menua. Fre Bojibo Ventures ewo 0248 089 463. Bojibo Ventures. Afiwe nso massage best farmer ni biem na manfo ntiase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye nsusumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na boa mo kua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bia ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo ba to so dia enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne nchia so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafo nti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene important Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkrabata bia eben wo onsabeka dupay Vital 05 for wa homan so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and the NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and Nabaye Mojedro Mami adumei mesere wa beyi ni emesu aso aseme na ahia se fifirigu ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema eni bebre se hwe ebi mpo se go kan ni mo an atekwa ne hene na buru sana se wo no na mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofri yi emom Atiko Home Stores eniema no buafu nti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches copim size bia open na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de spray no ne boa efukra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store Tano factory price ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a haga na fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo here fa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no edi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wo temenkan mede ma wo se edi no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra wo tie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107
0546 107 107 3A co capsules adroi ya coco master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so golden amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby agi se 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho Nkoranza ye ne Presby Bank ne die animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wosunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana womu ye sciatica expert Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba, sompa sompa, sompa sompa. Private officer ewo cantonment ewo Accra ehona ohye adwuma ase ede efi ye afei anopa no mu ho otena ne office ewo fie eye adwuma kakra no ansa na oba eye Jubilee House na oba no one ne boafo sononko Joyce Bawa Muktari ena baye ena afei ene DC amanyoku mu mpanimfo bi ena wone wono ekabo mu a wo mo ebaaye afei eye obaaye no obedi dwuma bebre se o mampanin obehia eye aban mu mpanimfo bebre ene won didi nkomo ene mpanimfo atitiro atwotwo urobi no ma ekosra no okohia gonja hene ewo eye abankese emu yagbonwura eye bi kunutuo jewu soalia odikan okohia no ewo ho enom afei mpanimfo bi a
mpanfo bebree ekọ ne nkyɛn ekọ ma no etiri enkwa sɛ yato aba na wadi nkunim yɛde na si akonwa so na wanya dibia kakraka yɛte sei ɛde ba bɛyɛ adwuma no wɔmokɔ ekohyia no gonja hene ekoro no ɔne nananom ahemfo a wɔn nyinaa efiri ne nkonwa ana ne ntamu hɔ ɛna ɔne wɔn no ɛkɔɔyɛ na wɔn no already no wɔn di kan kɔ ɛyɛ benada no adwabɔ na yɛbɔ yɛde wɔn mpanin si akonwa so no ɛna wɔn kɔ aseɛ bi wɔ Independence Square ɛna wɔn da ma adeɛ kyenyɛ ɛna wɔn kɔɔ ne office ɛkɔkyea no kɔkra no sɛ wɔn san akɔ wɔn akyi afei World Bank mpanimfoɔ nso ɛnora wɔn mpanin hyɛ n'adwuma aseɛ no World Bank mpanimfoɔ nso kɔkɔsra no yɛ owura Osmani Diagana ɔno na ɔyɛ World Bank panimpa bi de akyire Vice President ma World Bank a ɔhwɛ abibire mu no atɔyɛ ɛna abibire mu mfimfini West and Central Africa ɔno hwɛ hɔ na ɔkɔkyɛ wɔn mpanin ɔno wɔn mpanin kita hodie mu wɔ nkran ɛna odidi nkomo bebre oka se obebo mampani John Dramani Mahama ama nani so ade hunu a ode ba no atumi agina na ya adwuma na afi ede empuntu a ebeka ho afebo ede abrega na fo nyina nye no nko owura Dr. Atoban Forsen Kessel Dr. Kessel Atoban Forsen our majority leader na oye leader of government business our parliament or sha ban dwumadi so parliament no ono nso na owo honomu ebia okokohwe ne mpanimfo yi edidi enkomo esa ewo eho enum ebra omampani enura ohye n'adwuma ase yebeba bedi enkomo baako nso ewo ha enum na enkomo baako a trend efiti enura eba free SHS woma bie school na womo ba be bie school no Charles a teacher for and headmaster for or that secondary school no womo kuo ne friend Charles Conference of Heads of Assisted Secondary Schools womo kuo no din no womo de to education ministry nanim say ebeye ya nka bere na yade bie school no ontwen kakra ontwen kwanimu kakra if he say omo bie suku ankwada ne nya aduane nni fi say aduane ni ho ena Ghana Education Service said there be ebre ne nhyehyeye no osakere mu bie wa enye ye nti school no de kan ne kan ye bebie ni otimu wo ewro ka wa oro fa wa bati enti no Ghana Education Service for course ebie school no na omo bie school no wie ye no ena nkwada na kogu school no mu choo na omo nya aduane nni enti Charles for na babonten kasa wo ma asem ne se owufo bia wo be suku amana aduane obedi aduane akwada no be ba bedi no school mu ho no fama no na wo famna na wono amra na omedi aduane eno na eno ye nkomo baako a ye bedi ena no pay ye be pe concern parent for no na yaje wo so adwenkyere e wo sa ansemi eho apart from that no enkomo bebre nso ewo mu Charles for obebebi say why now saade we akahwa dadada nyina yenim say saade we wo ho ade na president Kufuor tia konwa so no man kan nsem we na aban foforo aba na we na yede ma na kwa aba say because nnuane a short e wo secondary school mu no obia nim say wo ho dada President Kufuor time nyina no na nnuane e short wo school mu no na etimi si mwanka ho hwe mwanka nkyira awofo se yemfa nnuane ma ye nkwada amra school mo be makwan nyina mwanka enne ya yato abawie na President Kufuor nni ho na aban foforo aba yade ne si akonwa so nene nanu se nansa na mo kan sa asem we asana mo kan betimi aye nokre trodo nanso bere na mo kan sa asem no ye bere bone nipa beje manu asi bone nanso bia makoye dia opa anwoma so nya nanum de na ne yiyo entia ne yiyo enti na mo kan ya mo kan nanso ebre na mo kan no
brepa enye brepa nkrofo beji mo ano esi bone well ebi nso se afeina mframa abo ama akokọ no sebe neto adaho nti afeina yehunu ohaw na wo free SHS mu no a na yentumi nka no afeina kwan mu atene se yebetimi aka saa nsam no enti omoka ne ne ya eno so ne kara eno no na ne ka no ebebo ama ban mono ya wabai watumi asiesie nneema etete sei ewo college no emu we ne asama eda ho enom na sada medical kan enche yebekwa ahoma so over there ha eda ho no quick one on this na yenhwe se yebetumi akwa ahoma no so akodi saasen we ho enkoma nana mo anopai ma yema yetiefu mo ma wo mache ofakwa kudo nyina ne abusua no right ono wo Ghana Sompa na sana o amano ne nso a Sompa na no ma abrofo no nyina etie enti wo ba ha na wa connect te said ya system no ye no ama abrofo na te yanka afi Sompa bre wa bre wasu sana no pa menche na yi ene wo no ma so ya sene MPP for abrofo no ya ba mu ana saying review means cancer no I didn't know bizasa because CCA yanko da bi school no Charles for aka kire yen se oye wofo na obeba manaduane mra dada no na ye kwa aduane de ka ho na mom ni yetua bibi ene aban se wafaka ni nyina ye ntua hwe enuane kura no ehye buffer stock for nsa enti wo mu ne mayi enuane die ena ye makwan no ye nimu se enuane asa ya nkra ne se moko no monka nkyere mo maame mo se moko no aburo betem kra na ha beans ni ho na kampese monya mo enti mo ba mo mo homra na wo makotena fie akodi bronya kakra da wo mo ho no wo nim so mo ko free nti wo mo awewe de adi nchechis na ya bio school awie no Charles obeka se wo mo ba awofo mfa aduane ma wo no momra ehwetwe aso kakra se mampanin foforo aba na ya pese wo hu no kra ewo mu nso a we no ye kan badwam sei because Charles nkomo awadi no anope Sompa Adea Akye Abia ka Adea Akye Abia ka nso a wi ase nyina ate sure nti say secret ya enye secret bio eda bonten ena ansana wo mo be makwan no kane no na kwan be so na wo mo fa didi se na aduane ni ho a ehemfa na wo mo de wo ma no hwe right ya ene ye be kasa wo fo mom ena emmoa wo mo ho enkoda na ba wo mo hyeto kakra de gari kakra ene provision kakra de awofo be supporto na mom se wo momo wo ba wo so aburo de etwetwe aso nti wo mo nko no wo nsamra bio na edi kan se education ministry no ho ewo honom amane bo we no wo mo di kan de adan wo mo na asembe no mo kan de di kan se ahoboabo na nya nwie ahoboabo no bi ye nuane sem ya nti mo miansa ma wo miansa na nka chancefo no benya nka aduane no yemfa ma wo mo ansa na nka ya bie se nka wo chena na ebebie school a na nka mo nuane ko wo mo nuane aba nokre sika nketenkete bi no mu a ye de bebo school no ho bra enuane no kora aba na se ebie gu nkran na se mete bunkuruku yonyo a netimi etu bonse ka akofa ka menya akwa akofa no ka sika me de be kwa akofa no wo se wo mo masa sika ni nyina nka ye ready e de ma wo mo ansana ya bi school chance for how no en ebinie nye ni nyina no ba bi na me bo mo kan ye de do mo kan ye en education minister no be yi ano say reopening date no pa de montimi sesa because e programmed ya programmed da ho we no ko
akosi da sei yɛbɛkɔ school da sei na yɛamakware da sei na yɛayɛ sɛ ɛbɛyɛ afe no nyinaa no emre dodo sɛ yɛkɔ school no yɛnsa betumi akanti no sesa no paa de sesa no a enye ye enti hɔ no ɛna minim kɔmɔ a Charles ne Minister of Education no edi ye ewo suma se nye nkɔmɔ nyinaa na pia abɔntenenti no yenim wɔn te sɛ de awu bi sɛ sɛ de yɛ nyinaa yɛ ne yɛ yerenom ne yɛ mate fie sɛ da bi oda sɔre na sɛ botomu awe na utwa wani baabia na ntwa ye wɔkɔ bi a obetimi awura antena wɔtɔn America na wɔyɛ container wɔ hɔ no obetimi agye mu konko baako bi na aha nti we na asie no nkɔmɔ bɛn na GS ɛne Charles fo no adi wɔ suma ase sɛ GS ne Charles fo adi nkɔmɔ bi wɔ suma ase ɛna Charles fo no de aba abɔntene ka ne ɔmo kan di a na ɛyɛ sɛ ɔmo B3 GS enkwada na yɛde ɔmo akɔmɔ ɔmo no from da ye bi school kopem da ye be makwan headmaster for no Charles for no mo man nkwada no mo na esa mo hwe ɔmo kwan bia mo be fa so mo be hwe ɔmo no mo na esa mo hwe ɔmo enti na ɔmo so ani abre a obisa ɔmo ebisa saa na man enti it is good time in my view if you say President Mahama ne 120-day social contract in mu a education free SHS no wom ne education no on a whole eno ewo mu na mpeza me hwe na me hwe se de o kan no o say blah 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 number esro mo number 9 convene a national consultative conference on education to build consensus on needed improvement to the sector. Oh, okay. What did I say? Also, obe fre Ghana obe fre nhyiamu bia nipa ebekɔ hɔ nyinaa no ebɛyɛ Ghana fo nyinaa na yakohia hɔ meka Ghana fo a ebɛyɛ by representation yes ɛna ebɛkɔ akohia na yatoato adwene na adwentoato na ebɛtoato no ɛfa Ghana yɛ nwomsia ɛho na nchewanchewa binum a ɛwɔ mu no sinto binum a ɛwɔ mu no yɛtumi ayefrim eno ye ne nsam no de etoso enkono eye number 9 eno ka sa senti bia sadia nano 9th president ena ho osa number 9 ena okay bia nano nora na ye ka adinkra wo de baaye no na me ka baako na ewom ni se matemasie na me kiremu se matemasie no o pensem ko akira it will also mean dialogue asemsia yetena se yetoato adwene enti on that ena bia Charles for no so hu say this is the opportunity nti ye ma ban no onimu a obekọ onimu na aba no bia na adwene adane nti sesie obofo ene de anenam ho apaso ugu apaso ena aban foforo sia aban foforo ba esesa bibia ye nkomo a yedie ye bibia ye esesa nti se na aban dada no wo ho no kura na ne kan ye den a ene ye aban foforo abai ne kan be ye mre ede amawo mu nti ye kwan ba ko a ye fa so na yatoto enema nti bia o ma ba the right time enti yenhwe dia ebefiri mu ede aba na sane Charles yesi akase awofo nkura na ba omo ma omo ehode ofa me na omo nya adwene nkwa mfuntu ofumo ofumo kra ehode me na omo nya adwene enkwada na tifie na omo didi what I say enti se Charles fo no feel say me Ghana me mpanya atwom se dan Charles fo no nim say
ye bie school na enye ya na o san kom do mo na si form because mo na mo ye the managers of the school day to day management no mo na ehye mo nsa GS na de o mo ye policy makers what I say and some way somehow no eba no management nso a omo wo mu ebi ba practical day to day management e wo school no mu ho de e wo chance for no mo sem enti na mo nim say ye bie school na ebe ha adwena. That is why Mwankasa as individual headmasters. Mokasa as a union. Chas. Because ebia oye individual headmaster bi and akasa ebia bekasa udue bo nti ye de ye ni besan. Ba we no de Mokasa fundu nipa do funu emo asam no bi no. Mokasa as a union. Therefore, now sanka mo stamp mo authority. Say Ghana Education Service. This one there, we beg you. Yen to me. Na mimi nim sen komo ye sanke be ye adwuma. Pa komo nu ya ne be ye adwuma. But sometimes ye ya de no wie na ye se atwa ho. Me parent na wo ka kire me say memfa aduane mre me ba e wo school mu ho no. In what way and form? Mfa banche mra. Me ten Nkoranza me ye kuani a me do banche wa aburo no. Me nsha aburo botoma. Ntu banche nka ho mtete kontom ne kwa nsusu a me nkopa asase eni domo koto momone ko bi pra kontwere enfanka ho mra na wo school mu ana. What kind of aduane na omo ka ho asem ana me no aduane mre ana me no aduane enfirifie na mfa nkoma me ba na wo school mu ho aduane be na omo ka ho asem yi se me tomo anwa sardine tosi won chance mu se me de koma akwara no a me de cylinder be kan ho silver jene anwa second nom a wo de be no aduane me de nyina bi be kan ho ana enti dia chance fo e kan nye practical ana say ye de aduane no kwa afa de omo no begigi aduane no no man no amo no man ke kan bo mu say me de body by na so de banche baye nti ya kan nyina bom ya dwa ya sensene ya de aguda asen ba kom ya no ya twetwere din ya wi ana ya bodin of apam o de body baye bejo body Owoahene no de banche baye bejo banche sa na ye be ya na nti omumfa so me madrim no omumfa solution a ebehia. The new government aba Mr. President, you were given a budget. Yes. So now no more approve budget. Now no you approve budget no. Enti no baby yedru no. Ya bedru subunani. Ya kwa yanimu a enko ya sanya ya nya bi school no. Ye ntimi nsare nto school no mu. Enti no we de yesraw wada Roma yesunkura yija him. Enti animu ya jaso ya de na umbetima ya aboa yen. They should go and look for solution. Now omunya the populist approach ya omode ye nema yenko kana bonte na manfo hunu se free SHS na nye populist de aye kama mansan ya tu agusu cho na yakasa wo ho emfa so bi ama. Let us find practical solutions. No correct. Niema ebeboa ma ya so problem na nya aba. We don't throw the baby and the bath water away. Ujare akwada wo pan mu na sabe wadwara akwada na wie no e wo so kohwie nsuo no gu a unhwie ne akwada no kohwie akwada no nsuo no nyina ntum gu ubeyi akwada na siesie na nsa na kohwie nsuo na to agu enti free SHS no problem bi a aba e wo feeding any other problems no edan ho ye edene nkwada no bebu so edan ho ye eden na edan ni ho no aba na wo ho no practically one for double track ama double track no eba be so solution problem no bia no kakran ya reduce double track na abedrum pempen so bia ensan ye ebi da so wo ho so fakese na de afiri ho fakese no de afiri ho sa na aduane challenge itie na buffer stock a omo na ma wo mu nuane no eba se no omo buso omo well hono so say yenim na still so on be mo nuane ye Ghana Education Service no ene buffer stock ne minimum omo arrangement no why na also or instructor
when I say or mother go ahead say be a monko jinuane ana monko yi say ana monko yi say ana monko yi say because for me nim guase say ye te o man Ghana mu na mfikyire ha ya kora de banche to na nsuo to e be fifiri abo na yesi yesuku nkwada nya aduane ni nim guase nim guase de ma o man no nim guase de ma o man no ensa say ye tena se mane ko enti no o man pani o hye na dwuma ase a wa sha ase so friend sa meeting na free SHS no eye policy papa sinto bi ewom no ma ye nhwe say ye feel say boarding fee ne enema bi no say ye che say for example ebia all other ekabi aban befa na mum ebia feeding ne de awofo muntua bibi na ene de akora na obekọ boarding no oba te say de akane na ye no kane no so order boarding a boarding fee na no mo gine ya waduane a wudi o aduane na akodi wo ho no ehu sika na ye gine nti say ya dum pempenso mi na ye feel say aban no nsa ntumi nso saa nema we nyina eso a nti timamufo mrem ma ye nyintom say duru ba bi kra president kufu ado kra be kan say woni wo pese free SHS ye free a na feel say free SHS ya obetu no ba ko private school President Mama says so the private school for you now so be can free SHS no ho. The policy in itself is good. Managers na mo ye chance for no. Mo ya de because no mama you kura tifia o mo management ye den. No correct. Nti nkwada dodo we ya mo ahwe wo mo nyina mo ya de ba me feel say mo approach ne de enye. Say awofo yen support nkwara no wotiniana na ene de enye wahunu eno de enye because say me parent na bia menya banche menya bayira na de ama me ba no ba bia me nya sika mfa mana ana me nkoton bayira ne banche no na me mfa no say asem foforo eno say asem foforo me gidi say there is a way there is a way but private school for the way enkan wo mo sa there be say say dey o mo nkan ho ndo omo de omo tu omo sika dada yes ono de akwada na ansa na so da boarding a ansa na obe bie school kura be kono na ye pia sika omo ne de sese omo nkan president mama na so de omo be kan aban de SHS no ho intino omo no minim omo dodo sese e wo Ghana sa private school for no dodo say de omo be kan ne ye wo ho ikura say yes ye nya aduane ma omo ho a question say ye betumi ye nsa be so omo so because aban kwa de no mpo ye aduane ma omo ni na ye de ankura be kan ho yeso nyini ye kofa nanka bo ka shire kofa nanka asan abebo ka shire men kasa private school for kan ho a enye but me teasy out ne ma betimi akotwetwen aba ebi enie ye do mo kan ho a fair no because yeah, the taxpayers' money and etia free SHS no. Therefore, private school kwadano so omo awofo etia tax enti no omo betime aye omo benefit ya that is fine. And private school na ye do omo kan minim modalities no. We are yet to know how President Mahama obe rule out. Waka say 120 days na education so ye dey so nkono dey. Nti bia in that consultative forum no ene ye behunu how obe integrate the private school no abeka dey wo no but now there ye how obe integrate okay odon be kan hu ena brofo ena ne nda make say Charles for no omonto ombo ase no even omampani Kwame Nkrumah time na the three northern regions then northern region upper west upper east na free education wo kokora no edru ba bia na yenya food shortage no correct eno kwa na ye three regions pe no na yenya food shortage enti no e wo say omoto ombo ase. This brings to question last year your presentation me wa ha ebraso say
yema schools na feed omo ho schools na ai adendra Nkoranza technical ewo ha adendra Nkoranza sectech wo ha yeah yefire ne akeka keka nyina busua no ewo ha omo school nsase pa na ye won sase e betim dia do aduane ama wo mo adie na e wo se ye jai wo mo so mo ntena school dan mo na ye nkoye dan ye nyi sika mum ne nkoto aduane mo mo ni ni kwanse basa na kane no ne wo school farm so ye ko sector ke ya ye ko sector ke 1991 1993 na ye ko school afuom na ye school afuo ye wa buro ana ye ko no muchama school anasa na muchama masters no that time there e hono de na minim ni ame de na mi hu ansa ye kotwa aburo no ba ye de ba school mu ha ye obabi a na ye de gu but ni ana o mo de ye de saamre no madwene an sheda ni akire nti ano de mintumi enkyere poten but sabre no na modidi sen mu te sen ye didi ye normal ye didi imprensa da kro bia okay but that time na aduane asan wo ho oh ye ko sectech amante bi da okay ye ko sectech ha meme ko sectech 1991 okay na me wie 1993 okay ma hunu da ye kan say aduane a short e wo sectech ama hunu bi da na ye didi anopa ye didi awia na ye didi anwumre emprensa na ye didi wa hunu e ma sope kura kama manfo be fun etemeka ye na ye sector ye ko sector na ye wa no ha yai na ye da no ha ya ba bia ne ho ye NTI sabre na sa dan no nyina ni ho na dan binum na ne wo ho na ye da okay na ye dan ne nso to aso ha nti ye wia na ye ko classrooms wo ba bia ne wo mo we ho na ye ko classroom ba bia ne sector ke we ho na ye ko class ye ko a ye fa wura mu ho no na ekwan bi walkway bi wo ho a na ye fa eko said dining so a ye firi ho na ya ba abedidi na ya san akọ ye time na omu movie ye ma ye call dormitories na e wo ba bia next sector ko ye na ye call sa dormitories no mu first oh okay dormitories na e wo ba bia next sector ko ye na ye call ho first na me wo house 2 ye na ye say yellow jersey no na me house 2 okay wow I then and be asset me no back to conversation no I am saying say I was say as part of the practices say ye dream who say you be review free SHS no ye involve school no ankasa in feeding itself na kane no ya na sabra na school farms wo we nya no ne du ba bi o mo say the school for ni ye adwuma human right for be ba mu a over what dey aye na wa na ye human right ehia ba say me de me be kwa afuom na me no kwa afuom na me twa kwaye na say me banso mankane na banche yadua or the second prasia me ni say child abuse training entete ye Ghana for ye Nkoranza for ye Kuya for say me ma me ba no so hunu Kuya e kan nwoma osua no ho ndi eno no de human rights mbia nim e na nkwadai wo school hai ye wo form 1 to form 3 bi a school bi be ko na nkwadai ye be 2000 e na wo ho what I say nkwadai 2000 no ye programme bi a this month na what we dikan no form 1 for no mona bia mo beko na what we toso mienu no form 2 for na mo beko na what we toso miensa no form 3 for na mo beko what I say nti bosome na yakomu na what miensa yakwa afunu makoye adwuma na what miensa nti no de enkoye se wholesale ekoye se senior kopanahia akura na odna akwa akodo ensa se ekoye wholesale se ya so ankwada ne nyina akogu ho nti time ankwada we ko spend bia beye 1 hour 30 minutes wa fom ho aye adwuma no na the rest no nsuade the next time out sa batch we so be kro no na the rest no so nsuade nti at no point and obi be miss lesson at the same time so no omo nyina be participate e wo school farm no emu senka schools no wo farms a nka se ye anuane aye din
betimi esu ka ye betimi akofam bi e wo school farm na ye de ahwe nkwadaa no kopem se aban dwetire no ebeba na aban aduane no beba na ni nyina na akwa esese no ya ye board ye ne ye ne ma ye nhada man nkwadaa no ni bi ora ade o mota di pa ye banku ena mo na fe mo yiso ye kokra na banchen so gari no ena gari no enso ohunu enti well let's see how things play out ene kwanya ye de ebefa na o kan asem bi se nya atwem de wo mpe enti ebra so se ye sekire ye sen aduasa no na ye fifi niemam ehunu sinto ewo free station no na fe kwampa ye de befa so a ye betimi enya enso ano de ama enti se wo hwe ebiti se senior high school a eti se o mamu ya o ayene enti ye hia farms wo ho sure school na ntimi nyafuo school no ntimi nyafuo ayene na school for na yem form nkakra akra enti onko from 1 to from 3 wo wie school ba na na wa asase da mpesa enya fe na obi be kan che ne se onkonko yefu ansa ena owie school ba na se onya post onyanya adwuma nye ya entemo betimi na dwene enam ne wosu na school ndi na dwene be kan che ne se na mkram to de anope ma menko afuom ehunu obetimi asoro akwa afuom na wakwa ebebe ndi oye sa ne ma ne nyina na ode boaboa ne ho mesaba wa be ka se bia we ye wasteful thinking na so eto da bia wasteful thinking no say yetena se na ye kase de ye adwuma ye betima ma na ye practical because I don't think say ya de bia e boro so say secondary schools e wo ye man mu no mo kase omo ye afu a omo do titiru secondary schools no omo wo rural areas no for example in Nkoranza for example Busia Yefre don Nkwanta I will host some say sie ubusa Busia senior high school na Yefre senior high was able to senior high ubusa wo mo say abro bag omoto ne sen a omo ne edisa defo nyina to ne pe omo nyina to ne pe meanwhile so wura Nkoranza dwomu a abro bu efo sen se obekọ Cape Coast na Senkran market ahunu enti o se ye toto enema no eye over mesen ba bi ade Akye adwumade na waso eguso yi na aha ye Sompa akasimadu na abo anope nonson brem no ye befa eye agodie mu nsem se niema nyina tomu a ye befa agodie mu nsem na ye de abrel ye wie a anope ye presentation e wo ha omampani mahama ye campaign o kan se etuo binum wo ho a e wo Ghana ha eye draconian ye brofo na sa ato no esanse ye draconian ti no ama nkrofo ho kire won ama wona odidwa e ho kire won enti obeyini nyina afiri ho ena Ghana for say yo ya te hia na ye boy nsem ma no ena ye de koya abato ena ye to abanso na wadi nyame ncha ade watena konwa so enura wa hye adwuma so akọ office ena obekọ na 90.7 FM ye ba behwe ye de saabo hye no hye ye no e ba betoto economy a President Akufo-Addo di jano economy a ono abesomu no ene ne bosha a wahye se obetwitwa etuo bi mu no na ye de abisa se obekoso atwam ana se obemanaka ho wenti ena ade eche a se utie Sompa ti se asem no ye dig deep ye domu suko na ekwo echiri pensem tu asem no nso no egu abontene na ye de toto ye de bisisi ebiani e de ye asem kan enti anopei ye be ye sa presentation nso e de ama of course ye de kan kire say for us here e was Sompa no ye ni adwemoni bia wo sa nyema achi e ya adesua ene ne keka ho aku ahodo a wo mo nyina kan na e-levy kunyo ene wo mo twa wo mo ba bonten wo mo se aban ema e-levy no onsesa na dwene o ma ne nka ho well yenim said also si dwene ye no obi atem ye be kan asem ba no said e sit just fact
wenti na bribia ye huri di nkan ewo afoforo no nyina eso efisa ade kye a aha na ye kan sam a ede mpuntuo eba ade akye bia adwumadi esu ne ye core competence and say ye be analysis of this nature ede amount dia yetumi ye pa ne ewo ha enum ti ade kye a eya na watie yen ewo dwumadi eso well over yenhwe ada issues enso na ba kono de sa draconian ayene se wo de ba fampa nche se etuo bi wo ho a ehomegu so a ho hyehyew ayene ehrama a ho hyehyew empo etuo akonyu a ho hyehyew wa yesa dragon aha wo do ho twinu a wapira osowo a wamia na o kasa ho nso a eno nso ye to amu oya mu odin mu ohye to remfo na sama waka ewo ho no ebi eno no yes nti draconian no saa na etie ewo eho maye na ye homra ye ba ye beto aso every ha ade bi ache a emunsem ena ye de ema just to remind you bio say ye dwuma de live e Facebook esa ye live Facebook account ne Sompa 90.7 and YouTube no ye Sompa TV okọ ho a obetimi akwa o office kura obetimi hwe o earpiece ana hands free obetimi e de ahwa som na o hwe all you need is your data obetimi aye ama bibia aye kama enti anopation so ye ba sese a ye ba omo de studio he studio no so omo nko se de Sompa studio ne tie ayene okọ a obehunu ye ba sese a ye ba ye be fa the next ofa etoso mienu no na ye de ababe so Odondidi Jamio, Wanya Sunia Radio. Ahodiede. Nanya wa fakwame na yade bubu na gu wa no wontu bi nyahwe. Ye nne, watumi asori to nwum di asei. Ye hwere no anka ya hwere de. St. Mark's Natural Health Clinic. Ye damwase. Ayambo, akwasi, senya ho a. Anka sistema ye funra. Kametada ho majinkwa any St. Mark's Natural Health Clinic. St. Mark's Natural Health Clinic die yemfa ye de nko ensan fansan ye chi me kamfu mo bia enyarwa bi ti se stomach ulcer, diabetes, prostate cancer, eniyade, sasabro, hepatitis, stroke, awo na ye den enam nsan yade se yemfa mfidie ntwe efie wo nipaduam ye broni beka se detox. St. Mark's Natural Health Clinic nyame dia chewon kwa obehu St. Mark's Natural Health Clinic ewon Nkoranza New Market. Mr. Desmond Abun say no mu woni public toilet in the dia ni hwe o penchemu aburu mi die so a fra homa bofoi 0592 928786 0596 802161 and a 0241 023418. St. Mark's Natural Health Clinic. Wa pomodi ye hiade. Nananom emwoduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no die wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso die Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Herbal se wo hu akira kwan e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy, Mosaic Pharmacy, Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa
sunekura sunapotokura na sunu ekura kronkron herbal centers ne dɔso nanso ne wagye abɔsobɔdeɛ ɛwɔ the whole West Africa sɛ na eduro etu gonorrhea asentantampa ɛyɛ Agya Abraham Herbal Center yadeɛ bɛn na da so breast cancer ulcer koko anasa diabetes prostate so ha bi a wɔwɔ no Agya Abraham se bra ne nkyɛn no betu ahyia ma afei wɔne enka wɔ n'anum mekyerɛ halitosis kohuru Dr. Abraham ne wɔnum bɛyɛ hwe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 h Chere amendu bena wo so yade tubu akofa eduro waso mienu abedwa so wasunu kuntunu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedi wakaginamu mwatumi ewura corners Virgin City so ye do waso wode aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City edi hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Agya Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estate kwan so a wa ben brotherhood asɔdan no opposite Dr. Acheampong Kumasi so Oshim School Junction Presby asɔdan in Tempe anasa frɛ 0242 764835 and 0505 740223 Agya Abraham say wodi adeɛ bi aba ne nkyɛn na so mu aduro ne adeɛ na sientu a sambra bɛgye sika Tie Sompa. Tie Sompa 90.7 FM. Sompa Emmaketuapa. No kretro say Osompa de Emmaketuapa. Ewo Bible kra mu. Say they are awesome na awesome ye no. Onya ho aketuapa ewo ho enom. Yes am wakwa ba de ache bia dwumadie so enie. Enora ye interview bi ewo dwumadie so. Ye ne former MP Yura Charles Konadu Yadom ene ye MP no interview no mibisa na say NDC for said almost nya mrahye bedwafo dodo say no 183 super majority Adea ebenya ohaw ede amoman no odi nkoma kyerɛkyerɛ hawa ebetimi aba ene mfaso so a ebetimi de aba ena no pay Metro Lens ba amane bi system wadawo ma 90.7 na waboaye de atoso amaye Metro Lens de obokrata wo yeman Ghana emu 9th January enekrata no ne ba abonten ni o say first day in office 61 NDC MPs abandoned parliament to lobby ministerial positions. Krata ya sama wakane say enora mrahye bedwafo unze naano na yekoje wo motomu ade kyen ye na omokoje omampani so etomu enti enora na mrahye bedwafo no ekwa asetena na asetena na omoko ye no NDC for makomako oha aduwotwe miensa 183 no emu aduosia baako 61 ama parliament Obo calculation no a ukoyi 61 every 183 mu a ebeka 122 NDC MPP for year I said 88 enti se ebetwa so say ya edru mre bi na yehia eye 2/3 majority e de adidwuma bi a NDC for your majority in Zuomunya. These are some of the dangers a war the super majority na Womwenya no mu. One say krata idea can say Womo kopere ministerial positions enti. Granted or say 61 no bi anyo mu nyina na benya binum benya bi anyo mu nyina na benya. Na so nyina so kura mponya ye nyina ye minister da bi oha ministerial adwuma ebeyi free parliament bia okoye minister adwuma ebeyi free parliament bia minister adwuma de watu kwan to ni Ghana nti on such days these are nema ebetimi SCC nti ubehu say even though NDC a majority ba nema wenu bema ebeduru baabi no omo majority no sheda ma mfaso emwa wo mo ankasa as
party bedum bi no na omo pe omo dom na womo enya over once again enora ye na leading komo we ye ne former MPD nkomo ama enam so a ene metro lens so can the same thing no e de na kan kire wo nana de kan nyina ne se emfa ho ene udin a wode sompa sompa okay 90.7 FM de bia say wo representation no emu nkomodie no a ye na yeyoma afoforo nso efa yobie I say so far da kwa yi adom kwasi ada no pa ogina ni TV so a opirigia ne no aka say ye yemfo na asofo na fa pen ne paper omo ye news nti nana sa na tie edi adanse se sompa no empenimfo ni nyina nso eti ha right na wiase na ye namu no de woye bone kura nim papa de woye bone na nkasa no ohu papa ohu no nti obohu se sompa ye adwuma na eniwa nyina ehwe bi na aso wa nyina etie bi eno no ene kire adwuma so na sompa ebo nti nsiranka adwempa ede sompa bae ene mpenimfo ewo ho na adwumaefo a ewo mu titru wono mo nso ede wodwatwande aforo pakasi wonfa ma ya afabra nana yes sir ohwe 61 MPs na womo every parliament ena mampenin so ka se ode lean government ene beba enti ni ministers ayedo dokura na yadusia adusia baako ene ekwa akopri enti eba na sa dodo na aye hwehwe wo parliament no enya de a wo monsa betimi aka ama yeyi na yemfa sa adusia ena enya adusia baako enya bi adusia ni nyina enya na minister for so yase Uganda for ye we ntije wo mom ukosi man na mu no wokọ we be ko ho ahwan meeting no wokọ nti enuru bra ye pese ye form quorum no just wo mbe hia do kuma no bi e de kwaka ho in quorum de kra bia ye benya with the rest na ye benya quorum no but ba bia ye hia 2 tests ye che parliament no mu miensa ye pe mu mienu ama ya support ya adwuma bi no ehona ya na sa problems no wo nti we no kwan bi so ye be ka say testing waters ye de so enema hwe so 60 na 61 ebe lobia wonu ma aka nya mai ena wo mo so mo free parliament for so eno so ho ministers ni binum beba wo mo de enye parliament wo nya parliament no be free the parliament nkwa na 61 ekwi ebi mo nso kura te ho mo twense ebi mo nkomra mo nso nko ayene nti free chine ko no ebe buru sa 61 no nti bire ko animu no na e wo se Ghana yenso ye de ye nan no esisiye usinya atwemode 90.7 FM ma yenso soso enti babia emframa na bo aduru no e wo se yetimi hye ye nema yi na yehunu babia ye kro yehunu de ye pe ne ye wo ne ebetimi enya de afirim on the appointment and over say I was say NDC for a lower expectation as far as say me NDC ninti kwan ya say ye mama adwuma no say omo lower omo mane ba form ni enche say omo mane ba form yes sir ombema president problem yes sir by the time obey appointment that we no already no ni bebre ntem asai no correct enti no omo ma expectation ma form na jetom say fa hoahoa ho say wa ba na wo power me NDC ni na maban ewa kunwa so eno nkompo ye enough what I say no ye enough nti omun lower expectation no then adeba akubiewa e was a president nso ye ne e de bo omun say on the president ne or short term 4 year per or 1 term unlike others na a bia or 2 terms in advance but on ne de 1 term enti no within the 4 years say o bana no say 1 term na what na so we so still out that so 1 term and over you said there 1 term only option
Oh, okay. Oni bibia. Sana mra no kan ye de mra na ebu Ghana. Jise yasesa amamra no. Emra na ansa. Na yenyansesa emra no ansa dia 2028. Obesore. No, wasofo Fronsa. Na wasofo Fronsa. Oh, okay. Inti say they already say o yire no ho ye adwuma na ebi nsi Ghana hada. Ebi ontumi transfer obeko. Ye nyina ye tie Sompa. Sela obeko. Jisa yasesa mra no. Ena mra no so kwan a ye fa so yesesa no ena fom. So de nadwene kodi anu achi a oni afe kura na Ghana fo aka say yanu ye ho say ye to aba ma DC. Enokre. Na obebo NDC te say de binum kasa na Akufo Addo abo MPP no. Enti e hode kura de I don't think so for obedwene ho kura. Enti no ne one time ye owo no. Ade ba kwa ono so nye Enfama party for na ono so ne ho be hen han say 4 years no. Titiru ministers no. Omo ntena ho nche. Within 1.5 years. No asem. Ana maximum 2 years. So oye reshuffle. Okay. Ema ministers no bi. Ekọ na binum so bam. Binum so nya kwan ebam. Say be ye obetima satisfy obia. No oye te say president Akufo Addo de nkinchina chia. Minister bi obedi 4 years na. Mampam de ni bi. Ode obeja obeja kan bi ato. Obeja NDC a nchichemu ne ebufuo hyenkrofo mu sedia ebufuo MPP for ne ato wo mu appointment nyina kan ho pa enkrofo bia na o mani da kwan se ebre bi beba ama me nso manya ba bia akohye na afi ba ko atwam na afi mienu atwam na afi miensan atwam na afi nan atwam na ya wura nsia ebi kure ka boso me miensan me abato aba na fano. Look at Nkoranza MC, Dr. Augustine Amoaten. Look at how no buy. Fantastic brain. Yes. Nadrimu do. Dr. Augustine Amoaten by. Look at Sadia. Even though contract oba beto ye na ye de but oba ye no ka how na e2 mirika Sompa FM. Nkoranza for some boa monka. Akwan ye won Nkoranza nyina na wo contractor for nsam but Dr. Augustine Amoaten ba ye no look at Sadia na nnuma no 2 mirika any Sadia na esi kro not all hand over your cansem bi or say or the assembly for na say na ono Sadia ni su STN no I say na de ye no opere nema jaso indi se bi adwuma ye mu no o tie obi na so a nipa krom fa nche no na mmom odone emwo bi a ye de boa no within this short period no obi a ye beyi ni say MC aba Nkoranza ha bia omfa sa support no ama nipa kro na nipa kro so emfa sa o showbo no emra MC ye adwuma mu wo ye MC ya enye ka no mutena na yesasa wo mane ya odeo dabi e wo sa wo ye the chief servant ye nyina ye so ye the chief servant asonfo no nyina pani no asonfo nyina pani wo na esa wo som nia oni hode what I say wo na wo ye the number 1 laborer e won Nkoranza ha no kre baria na ye nim ye de na MC na o teka mu kuntan na o te condition mu o hunu nipa kura on row glass and chair no oh na metro wa hente nipa I had to say assembly members binom nya o munyina assembly members binom eto abama na da bia file sha de motuom me na me assembly member o kwa assembly onkra okoba o mama ne bia say ye kwa assembly we ne si ye kwa ye o mo kan say o meka ne dia ne say ya to abama ne say assembly man na da bia diary sha de motuom no bufa so koba ya man moto oteso well na metro no back to the president mama appointment no on making sure say on strategic in some of the appointment no e bi betima di ni 2 years na wadana say na wa mo bi because especially mini appointment e the district in constituencies no mu national service for youth employment for and sane man no ministers and they bi wo ho a minister bi wo ho a 4 years and they so for example finance minister on to me change finance minister within 2 years
finance minister there so ultimately did the full complement of the 4 years no so ultimately di oye ne sa ne ho be han no nti NDC my expectation mra form it is good say oso wakosuku wonim de na eduma bia beto na ubetimi aye na wo pre enye bone eye legal dem say mekwa ebeyeye ana say ebeyeye eyeye e wo say ye den wo de hye wadene mu say nti wo na eyeye ma wa na wada nyame ase anyeye na wada nyame ase say wo arehemu say daachi bi saa de no beba ena ade ba ko no say mo mo benya positions munhwe ye na mangu papa na animase pa munhwe ye munya adwuma sono animase MPP bre o mo bre nyina firi nipa ba ko pe ye mfa sports e ba e beto aso no ena Lord Zico opani no so atimi adi nkomo a nna no ye de beto anim Vincent Odotei odini juma e de ma House of Folk ono so adi nkomo kakra e de afa part na House of Folk enso atimi afan wey ene nsense bebri ene akabu me na no pai ye de brew enso e wodwuma di no so diane antena ye mfa nsem ni na no emra emmeso mo ye start nsem no na ye mfa mfiri eye opani a Jeffren eye Lord Zico Kingsley Osaibons uram ewo Bechem United a wono ene ye CEO ene mo a nsensem bebri ekokoso opani no edi nkumo no say sanyo manioma ekokoso na yato mo 3 points ene de 3 points atimi abasake no osi dabi empanifo ya sa omo ni omo ani ni ye because omo frɛ basakefo no ka so omo mfrɛ ni bi ni ade frɛ ni na nenso ankwankusi agento so wono de ogidi ye se ye ntwitu omo fairly nsem say na opani Lord Zico enso de tuja the submitting appeal yama GFA nti no feeling say into dia omo betra appeal so because to it we have a feeling is giving a road in the sense 90.7 FM. That's like acting in bad faith because I find it difficult to understand. As a message, my friend, if someone throw my friend, what are things to achieve? And now I need a casa. I come back to you. I chose a message only for you to refuse to take my calls. You demonstrated considerably fair. You were fully prepared to make the threat. Just due to circumstances beyond our control, until I'm young. We wrote to the FA wrote back to us, and we replied. We didn't get any reply from the FA again. Only for us to be deducted 3 points from my accumulated points. I feel that we've been given a wrong deal. I let appeal, and I believe that we've been able to put in strong arguments to show to the appeals committee that we've not been treated fairly. I believe that. Eno ayen Samoa Kingsley Osaibons Lord Zico ono ye CEO e de ma Bechem United enso chirimu fare se omo enso atimi aya appeal sempanimfo hwe na omo ene omo niniye because ase nyoma ayekoso no omo ne omo anso andiniye because omo ye de na esefata bia na mom omo ka enso ne tim se ye ba se ya omo enso antimi anko pie mu anyina se no se dwom de koma mpanimfo no omo approve their champanimfo se ko omo nkwa nkomu nkonkutua hotel bills ni ade na wanyina se onto omo de omo gidie se they've put in strong evidence ebeboa mampanifo so masem na omo ka no no kretrudu they were feeling say there are enough evidence about the and because for the festive occasion and we're not getting any alternative means of transport. That is what beats my imagination. Because can you be Pia after I say the trials we did, it was to no avail. So I believe that FNO was all considered now
or reschedule match. Until Lord Zico dear or see what GDA says somebody for consider Nioma now for mutimi reschedule match no na bibia enso etimi ekoso ye enso edemo mu no so mo no my crowd so mbeko asem na o kan onim de ogina so a wo kan to say yo mo ko kutua ho tells dombe ni na no nto mo de no mo ye ready so mbeko na mo bass no e na say yo mantimi ankonti bani for no mo consider o. Maybe if you say it was a reschedule match rather than to say much points next year, because we were able to prove to them say we were fully prepared to make the trip. The Maomu document, because young can go to your hotel and he feeding me accommodate for Chronoso. Engineers and someone Opania, your friend Kingsley or Saibonsu, Lord Zico, CEO, Edema Bechem United, or no Enso, Edi Hong Koma, Jadi Air 2 and in March, and that's so many Basake, Holy Stars Koba, or Mantimia Kankoba, home points in Same Bano, no Penin and Sunyan to was here, a church in Moyebobi, and my own Suaso, and Su Etimiati, Yending Komo, and Su Ewo Media Makachi, na Abrantia, your friend Kamaradini, Mamudu, your player. And my team, your friend, no, Media Boko. Na branch this season, we know the target, ne say, or better league, no, and my team, your friend, Media Nansan Ampo, so be free team no, what team free to na supporters no, Monton Koso, na mon support your mansa, and no more and sweat team league in the mamo. The target for the season, person major league, my Mediama, before say. Yankopon beboa me meet me free until this season and person me league e ma mediama o mon keep support here. I think say embo first one crime we 2 matches ahead tie me sure say ebetime winning na mo munya gide we mu say ne start here na eno ayensamo akamara deni mamudu enso da tudwa ye de ho nsam e de etu manim se fans no munya gide wo mu no betimi ahwe aye nioma ye enso etimi e de amamo na mamenko na meni nkomo enso e wo Brekum Chelsea omo captain a Jefferno Zakaria Fuseni abante ne one defender man for gide say obon homodin ye power Ghana in Premier League nim na one thing a man for taika e de susu ye Premier League no ye Premier League players no e betting no say wono no so ye passport be friend say onye betting won sensem wono homa wontimi nche ne team do se da bi na die nti a ogide say ono onye saade no sei e no church ni nsemu edify minim de ya omuhu ana sensem ya omotia ya ulusu game bia ya se okotwa bet untwa bet ya se okoton minim de ya omuhu ana sensem ya omotia omokeka sansem no ya yetepa bi sankomo no bida na menye sure say we wait me abe enemy of bi sankomo no menye sure menye ready for football ene adwuma me menye adwuma bia nipa na obeba eba be influence say jiska we na jana yen show no ochina na bia obenya akwanya wo ono club a owo no o de saade na ebe buafo say okra time a wo club say ye betu eska ma oja match me show waba menso no obi so betumi de ska ababeto match afro nti eno ebetumi adi wo chenzi saade de menye show say obi betumi approach me say minji adi we anase obi woni be ka say minji amane nhye menye show nti o se wono de onye sure say timpani bi be friend wo phones wono aka che ne say Zakaria ye ne Brekum Chelsea ba be bonemom go ho na jiwe na mentimi yentimi nhyam because points ni hia waze o bi nsi because no denti abi nti ne say oba be gisika na say oba be go no ho am wa hye ni dachi bi e bia na otimi ne ba be fa no obegina saade na so no aka che ne say okra na no da bi obo ne soft e de ma menti we bo metim no a obetima bo ne soft enso atimi ama fo nto no de enya de a obegya tu na sa ne ma no enso atimi akoso mi ko nso atreman na nso atreman head coach a ye fe ne ya preko coach ba ko a ejaguni chem na so aye shipa sa coach ni oma emfa mano na okọ Ghana Premier League ne so na enra omobo astanding game ba ko ne media ma game no ba point na say 1-1 ne no na pressure bo run because be 9 games there opani ntimi ndi nkunim no ama pressure bana so na mpani fo say ni oma ntimi andane animu animu ya na so opani no ombetimi enso awoni nkunsa na fo no enso atimi afitimi ko omgidi eza duma former coach
maso kunadu baye no no mjide so pani no wontimi maye kra na obesuso mu agina ho ananso em se oba ye ne de em se reverse gear na opani no so atimi de ahyento wan hwe a omo enso betimi apamo no eno ne nsem a efi ya preko aso ye ba me de tu ani me na no pai enso ewo dwumadie ne so memfiri ho memfuma ne nkyerem ewa Accra hasofo kakache ne na me ne wo kasa die Accra hasofo botom enso atimi aye de minim sa so na soccer for souls omunsu botom betimi aye de bikwa brante na no ada ya 2024-2025 season yana has for kofa no e de free soccer for souls obae no wabebo ne homoden ama me ne wo kasa yi uram wo Denmark timu a jefa no horses e hono kwa kosi akanti Sani Mohammed me ne wo kasa yi de ono enso atima bu na ketem enso atima free Ghana Denmark ena brante no enso ade nani kwa akokira AC Horses Division 1 League eno mo bo enso e wo Denmark na hard for ni bi siase o mo nhyeda ntiase na sika na eba no wanya ubede na watimi abo league no nti abrante fe ne Sani Mohammed okọ has to folk butom enso atimi aye da report no kire se eye $250,000 o the back Ghana's kamua o na bebe 30 something billion Ghana league no dia say na unya no anya player kwa wo so wontina ho ntia no na Vincent Odotai Sowa uwram enso wo haso foka empanimfo a omo enso shake tables no opani no enso eka ho bi no say haso for future ne de eye bright bibia edana kwam. Oh, well, I believe that this season so far we've been playing well. I think so far we've been playing well. This is a very young team. They should just give them time while we build them together. So I'm pretty sure the future of this team looks very bright. Enti Vincent Odotoy so na wote kase oso has of folk team na future ne very bright. Bibia dana kwa mu a no ma ekoyie enso etime edimo mo tene ne some opani no ede two na say the come no say they are heading the right direction. Maybe mo kono eye kwan a edo mo kwa kopie enkunimdiem. Definitely, they are no better. There's no better managed club than Hearts of Oak now, in terms of infrastructure, in terms of player remuneration, in terms of the general employee service. There's no better club in Hearts of Oak than we are. And this season, at least we have improved on our on-field performance. We are pretty confident that we are heading in the right direction. No, someone Vincent Odotesu wade two jantino was a chrome hapad. There is no better managed club. Chain has of folk. The bearded them park so infrastructure. Yemma players company D or market pians and someday was a Ghana had team be anyone. 2 year team baby. Now so not players kaya. Vincent Odotesu was all bois. More has of folk. Come the 2 players kaya. Na Safo Jamfi say or to what Dino Hekuto team na ya Niger. Na yes serious because no my koye was ko boys no dedication. He singled out a branch of any justice blame e born about no second round no say something they do kumu be keke kan ho a na say team ne dia mo chewo a e party. Oh, team na it was super. Obia the way omodi ene me kwa mi hu koroko say see like player like Justice Bray okuno ho abro 4-5 ni nyina they play as Koto. Omo ya good players. Me am say second round no there. Some say duku ne we don't beka ho there. Na ama ye ni mo ha ye shimo. And ebe kama pa. Entine se ebe kama. Samson ne duku mo beka ni mo na ebia. Kwame Poku mo Isaac Mintamu ne mani mo mo chewa. Eye patim na se wonso atimi akwa ba bia wo kire se wo hwe ablo ene eye samba mo a na se akiri ho de wo ba. Enya de abetimi afam. Enso atimi akọ eno ne nsem a omo enso atimi ede atudwa na abranti aye friend no Albert Amoa report kire say bebe 2 games so betimi ameserama kuma asa ne kodoko omo ne Aslewe 84 MTN FA Cup no na afi Vision FC game no betimi ameserama kuma asa ne kodoko omo ko bape obetimi aba na afi wetima abegina masi akan are matima FN Kumase asante kotoko na bibia enso atimi akoyi edi amomo eno ne nsem kakra fi ho ba me de to ani me nano pai enso ewo dwumadi no so nanadu say yetimi twa suo ne yekwam no ne na afi yetimi enso ama bibia enso atimi ko say plane ticket na ready na yetu fa akwam no ne dia na say ye fancy di Maria ene dia ko ze mzo ya Vita driver because ne dia tu kwam no ne timo amtwa Vita na ya mo he no na ma ya na ya sinche no panina umpo me de
nyame adom bibia fine now so nyame adom e ba no pasi na mani age I say light na am say sheda nyina so ama me na ho ai dem light no I want to be me family na dia bro yes ana o say un sheda am pay heat sa dia friend light dia na sa smaba when they pay heat me sheda you go we aso pay heat me ba bi ho nyunu sa me sheda am pay sa ara o sa sabra na o da bi bat o sa sabra so enyunu sa na ana on pay ba unya Canada abeko and yeah oh zini na mami ntia ge bi wo eye brekum kawasem yo mami ntia ge bi wo brekum ara se kawasem yo so ba na ugina ho sei ya life is so ba na ugina ho sei ya so ba for slide no say dey ya let's stories neighbor into no so wa peg in TV no why so how many minutes who bebe 10 to 15 minutes okay so between da anyoma me da say for us okay yes na yen kwen na yen first stories emma ye chefo enano pre enra mama front two one say our England and in the Montes EFL Cup no na chasa Carabao semi final away and some ayo second game about and one ajo na Tottenham e wo fear o mo Liverpool game no wo mo share one emma Liverpool wo boku no woman some 90 million to NY Aquatana. One of your friends said Lucas Bergval on the share the only goal. And some Bobo Crab fans said Tottenham and Namso. Emma Chesano game in Liverpool's Elusu first leg. And about so said the NY Arsenal. Woman lose on first leg. One more chance I say. One more ball return leg no promise me make a mess our bra. Woman 2-0 deficit and of course I'm matching them all. And watch Liverpool's Timino. Woman some other 1-0 deficit every room. Our return leg game also boss our semi-cinema and also because our unfolder and on my update tab and I'm gamer and also about some Tottenham Kuno woman some Liverpool way and about better first timer woman some Lucy a away game our in all competitions not just a matches our door Nanka Liverpool abonning woman lose game our way now so woman some tested defeat our way just a walk a matches out running and some Aboma German can say Nanka Liverpool Mokuno, woman from enjoy near. You can say 24 game unbeaten run and they Nina some Abanyaria in all competitions. I just Liverpool Timono, woman from Alusa Fitina, and also update Taba Feshak, Mammy Manager fans and a slot and Ra. One of some area game or Kasawa say, what the NY game and compare game boy against Manchester United. What did he about performance and run na enom aso ni eche Manchester game no na mom result omunya ya our Manchester match ni mo abro mo draw no enom aye kama eche enra performance aye eche man na mom result na nkasa de what did he about game against Manchester United no enom ana chese ekama yenti some manager for the slot and some other two with the 6-3 then that's clear, but I don't think we will reach that level in every single game we play. So you can always expect a reaction from Spurs, which you saw today. You can always expect a reaction from the fans because it's a semi-final. It's such, we all know how important it is to us, but also how important it is for the Spurs fans to go to the final. So we knew when we came here that it would never be the same game as we played here 1 week ago or 2 weeks ago, but still I saw a lot of things the same. I think even in that game the ball possession was equal, but now I think we had 60-40. So yes, I know I am some manager fans and a slot. I know and I'll just yeah, dating some Emma, your Jeff and I know power media. Your fans said tip of the DN and when I'm say, yet I saw the to I know Eddie Ama, your Jeff Fay, Mamma, I hear Tottenham, Kokipano, now your friend Antonin, I hear Kinski, and Ra. When I'm saying manager didn't at the Ange Post Koglu. One of other key changes, Emma and Ra. One more goalkeeper, Emma Kinney, W, and some Emma Tottenham Timono, now and Ra. Quite shocking. It's Obia. What about the first game now against Liverpool and Liverpool team? No, what about parade to our boys in India? And I just said, and what game about Unum, sir? A drew every night, just Tottenham. I'm a supporters, no, and some boy, a goalkeeper. Your fans, Antonin, a Kinski, Abaso, Jomo Canning, and so one. I am near kind of send a ball distribution, not as a goalkeeper. No, Sabia, young fire 9 pound ball. Sabia, now pub casual and I'm also Panana. I could have more born
and one the passing no na just the passing distribution no and some I come our bra kwatay one some anya basobo enra na almost adia ba console say wo kan aye goalkeeper na ye fa say Guglielmo Vicario one any Fraser Foster omume no amontobo abomu a eno akora ne kibi clean sheet no Tottenham, one first and second choice. I get goalkeepers. Omumi no combined no. Not just almost what could be the same. I get clean sheet back up. I will fear. I just send one way and some same. I will fear. No matter what I was after Senra. One of some making the W no. Yenti Antonin Kinski Ninsama. One of some other two after the game. It's well played, Antonin. A special night for all concerned with Tottenham. For you, maybe even one of the best nights of your life. Yeah, definitely. I would say I'm a big dreamer. I always make my own visions of the future, but probably this dream I have never dreamt this one. So yeah, amazing, and I'm really happy for the whole club because I came 3 days ago and everything works so good. All the people are kind. So yeah, I'm so happy for me, definitely. But yes, and no, I can't free. Aquadana sweat and I don't pay. Like when the show I feel my main front two when I'm say and Ramadi can about to just one more play and I say coach now. Yeah, Jumadama was time no. One more Bonamania say Penny Yapamo na Enyama Bonti later Ababa Ampa Enra later in the day. I'm gonna basa one more promo a coach and Francis Shulen Lopeteg make a grand Potter Edin Shaw Penino Achia Jumana a 2.5 years contract and no and some Ababa Sajman Ediama was tama report to me and say grand Potter the first game and some for was time no I FA Cup as a weekend one more Kwawe Omane Aston Villa and a Quackabo a yes match ever so the Minian no and some other Sunday first game or raw your father said grand Potter Eberpo ya Man City Amasoya Enra good news and say Akotena your father Oscar Bob unum send Man City I want you to amana money no sanka Kwadawe I fit our wa I never sanka be Man City every Akotena Enra for the first time one some resume training after so comply no Oscar Bob and some started training Enra our the same a training grounds no one some Akotena your father said Kevin De Bruyne and so Abaso Sansa and what to Bruyne one more man in JCA one more printed number 400 agwachire and agina ho adema aya matches amakuma 400 one abo amatches and wasanyo mani no and some across ama team na and some update about stories aya more and transfers and jakani no Jamina some Mikhailo Mudryk our Chelsea the sample A abasa emsan wafa ban substance afei ya can sample B no one sem a later testament and ababa na Jamina sasaba nessa ye negative ama kodane dia nyamia acha Chelsea for no and some abajano kwana fe one some apobi ade ababa shemua and some update banana peno report Jamina some Marcus Rashford and some other Juve and Comono and some ayana enra make sure Serenia by my fan said Dwayne no one and chess team and did Milan and some area and I Juve and Comono also Barcelona on Samino yet the Abaliandro Trossard Arsenal man offer 1+1 Manchester Trossard I rejected was one when you be able to try to on an essay and an insane phenomenon bakuna or Montembo pajama the bakubium and some other so Dianis Agrona one some enemy dinner Enra and some our Saudi Arabia Bobokua your father's a bonsa one some Russia to Amabe Bao and to me and to Enwa Gemeno and some Barcelona Dominion in the South Kodana for the Gavi one of Asha first go was your first go and a celebration I had done almost a celebration almost a goal. Now there is a tiabako upon a rest, baby. I'm a watch and abono. Now just or dedicated a gono and some other man Danny Olmo Ebium Lamin Jamal about second go and ra. Now the Atanasa Inaki Williams Sasha go and ra. I'm a referee Casapono. I outside now and right Nike Coca Pie. I just a Bamabu of food in Nike say Yama to Casanumana Yana El Coso and some our Chesa League Nemono Yana and Shiran K and Ra was sent by a Super Cup game.
game yamo born our Spain yabon was Saudi Arabia no mom the obeso kan nyina no say Drew baby a ya na chesenium aye strange admano essence go she ya ban say and a referee at the sala go no na on one kasa kwa no diri e ba say anya fair ade a wode ye kwadwo I was so be ensom aye kwame na enkon koba say bi a wo ma obi preferential treatment ensom our gamer wo mo so album to send man nyina enkoye wonim say no Inaki Williams akan ya ensom abeka say ban say ana ne kan say sports counselor wo mo our Spain ama kwen say Danny Olmo and Paul Victor wo mo aye registered ama chesenwa wala porta mu nyina no wo mo som adwo man and Inaki Williams say abasia na chese pepepe ye ensom anya adwuma e was Spain and wala porta shak fanama me masa wabra ba say omo say enkwana no me no wo mo aye registered and na chese time no according to answer flake or say wo mo titim basim eba aye stadium and omo chese Olmo and Victor aye registered and onim sala porta ne was celebrating ama jamensa kan sa wo uzu aye B word atma aye Spain empire for ni bi yesula porta say La Liga for and Federation empire for ni no wo mo aye son of a sabi bitch ama chese no asan west ni nyina no wono som ayuzu no enra enom ay update eba won sam ni nyina no ye de ema ye je for enano pay ensom awo show so eno aye ntie goalkeeper ye fa no san Jasni masa motompo enra na wa hwan na keeper ni ade ona bi ebo se wo mo de enra mo de bone jage pa dia masa Jasni kire sampa oye goalkeeper enra na baketwa e wo fie wo TV e support no papa enra bossa supporters ye ni anje se goalkeeper ni God da ha na mame after the game Jasni and some at the Barca TV Ekasai. Very happy when you play semi-finals and finals. It's all about winning. We managed to get to the final and now we just focus on what's coming in 4 days because we were just shared to win trophies and today was a step in the right direction and hopefully we can complete the job. Yes, I know I am some branch and fans of for Jasni. One and I'll just say your dinner accepts Emma, yet you for another parfait Casa Real Madrid. One so a game I and then after Senra, Medaba 2 Casa finishers, I a 2-game ban, and over 7 and what boss a player now. Your father say Nico Martinez as a one what kind some few months ago. Oh yeah, baby, I'm a man 4-game ban. No, was he a jekwa yeah. And no the finishers elbow will be a soon elbow now soon time and in the comedy afra now say my man 2-game ban and what brought us out time or 4-game ban now say new man shed and quay La Liga anymore one move Ancelotti and was I'm for say finishers or hurricane Debian what the fee and for day a year Real Madrid and a coach and listen to Obuso say we be a papa and you'll be a better day now the yana more cancer finishers no yana and bufu na dente yana more free among folks who attempt the dear. Woman, some dear Aquadana na Aquadano, woman ya done in there. Aya dan watchina aya dan adechie omunya ne kwan na boy ne best wobekɔso abobo or ya darling boy and some I'm a Real Madrid my friend mama Real fan so Roberto Carlos na ewiase no ya na minim na wo ha na obi say na we wasre no wadi na ho kyere no Roberto Carlos na nsɛm na beto twase say what da aye Real Madrid omu training grounds adea ana cheche sika wo bobo nya ni nyina no wo ba bi ahwe na sum agye ono oba nya problem e ma court to say ejapade no come on, but Roberto Carlos and ye was one will be on time persons where can I maintain or no, I know Prada. Moya Sanio Marina, I clicks, say be a no be a shabiana, what ya do, Takuno, some Pona Moya, no, the best one coming in answer, and you know, Prada, no hotono, where very okay or no be any problem. And you're my alcoholing, no, Yana, a personal matters, no mom, one more almost supporting or Dominion Swasi, the best one coming in answer, and you know, San Hotreno, and you know, what the Real Madrid omo training grounds and aye Carlos and I just want making you my Clara and yama for your fancy and afi o man your do watch and my 9:30 share latest ababa Sompanie enyumnie Sompanie kasia bonie Sompanie osompa panie Sompanie radio nie yaba sompa ne di menimi nyina me hwɛ me office ne adwuma mu ha nyina deko na me hwie nso a
me toa so akomfie na makɔ transform me space nyina na mpa wa hu a obehu sa ade efe minim sɛ ato akoma so na woni mi nyina duadwenko sɛ tsade a bɛka me ho na yɛnkɔ Tony Deco Trends a wall sticker installation, POP installation, inner and outside painting, POP decoration, room designing, room decoration, and reworks, and blank curtains installation. Tony Deco Trends, a chakwan, Nkoranza Bono East. Your number is 0245 23 2160 0558 129499 0539 628289. Tony Deco Trend. So fear no do mama nyefa if you are. No kwa Hamedi. Me pa chinyi jifwa na namaji Hamedi sano. Dr. Amagashi na me kamfo di amount. Ya dia eya etunya di wote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya dia na se. Me nue nkwa chinchi mrawate na bomo chinchi afri nso ase beka cho se odenchama wu a ye nyina tinye maso hye huna dia tum se. Dr. Amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya dia. Na fo miensa pe odi betu ase. Asma enu so simenum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa Nyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom munsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Amagashi Acheampong no besa dia maun sanom nanu ya mani krotweri se mehno santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani che doctor Amagashi ho na kwakọpẹ yaresa efa manom he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase Amagani Amagashi a ene ehu amagaho Waterchiman hwehwe Dr. Amagashi wo hansa kane just akwan so wa udru Pentecost and Sunday no ho a wonsani fa so behu ye signpost kai na frɛ Waterchiman contact 054-458-0936 Takradi ebon Apostle Dr. Amagashi ewo Kejebiri adjacent Kejebiri Government School Fred Dr. Amagashi ewo 0547-044-307 or 0544-580-936 Dr. Amagashi ana wa mami ho adwi Asaka samla ibiu penny out Hepa mixture usunumbi Abibidru atimemu fo hwe ne agye to mu dada na Food and Drugs Authority de almost stamp asisu de amofo eyichiro hwese yare konkro na abetena wo so ne Nyankopon na yi se nro ya kire menua okọ drugstore ana herbal shop bia kopese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture Esmond Malamis Esmond Co Mixture na Esmond Pan Herbal Mixture enro hodo nyina yichire ba center da Roma no de bedwa so eho ya bibidru so yekuku dama so fuma mama Esther ne kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichu no osa obeje tum yefunyare yare bi ya pa ye sanse wo yefunu ye o ya no afi o se obi ehu moboda na sunya Esmond Born Herbal Mixture ye betuase ma kra Esmond Malamis ye malaria duro tata hwe abedwa so na tu typhoid fever se ene jaundice se ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya obekokoto Esmond Malamis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okrama bekawo na tie Esmond Co Mixture ye kokko duro papa mafo je tuma edi ho danse emfa wo ni babie kokko na fifiri o ni paduem ebe
hyehye ni nyina se prekope afi Esmond pan heba mixture yesan won capsules eno no eyi ntiri mu adwuma waposo usisi echi ba bi atwetwe wo ni nyina ebem wagina manam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya adure bi ato yichire heba center e wo yichire spiritual cream na yen senkyerene ahodo amanfo edi ho adanse na yichire heba ba eyi nnompenu mu adwuma waposo ba bia yichire heba center so ye no wadra feel like chapel international sorry fie ho a ebe public park woman school na echi ho afi adwedwom so yichire heba center eni dwakase ne di animhwe benya bi so to family heba shop ena so mami route ho e wo dwafire service station ho a free yichire heba center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 yichire heba center di onyame kan ene bebem yichire heba center onyankopon no yarasafo mpanyimfo kan ayemwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani amoje di me ho mpie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firi nsu ase be ka kyerɛ wo se odenkyem kɔ akura yeni machinje me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese heba powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kyerɛ osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kyerɛ mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese heba powder me nua ma mo so amatenkan yira mo konfikyira mote yaw me kyerɛ mu a menstrual pains atadwe mo so matedenne mo momodena na mo kope okoje aman prekese heba powder ne capsules ene ne mixture na mumu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko an ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimu kwa ani posa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules adroni ni adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado spiritual and physical herbal center diaba sauda femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703745 shenen suma me say we physical and spiritual works odia ne say obeko nanim na wa solve problems Dr. Ado spiritual and physical herbal center abibidrofo nyina headquarters no Sompanie enyumunie sompanie kasie
nipa kasa ya no president Akufo-Addo beka say dollar mpedede sika mpedede dum so me ya hunu say mpedede nenta me kasa no say ada na president Akufo-Addo wo ho no yante sansem we nom say dum so ebeba ofiri ho no ma ya sha say I say crusade bi a ye nyina ye dum so ebeba say ya hu say dum so ebeba de a it means say ye hu kwan a ye be fa so a ye be so ano enti me ye ne president Akufo-Addo ya adwene say sika mpedede saa na dum so mpedede the way ye nyina prekope ye tuagum na obi eka dum so ebeba na ekere san die na president Akufo-Addo wo ho na oye a enti na dum so no ni ho na adenti asese wo mo aba ntimi ye and I am surprised wo mo aba esu krampo na eka sa ansem no dum so ebeba owura abuginapo na president mama ya ade bi em de pa o de owura no a abuginapo no a na no John Ginapo ono na committee na watre se wo fa solution ma yen solve problem ono de na to ano because ono na ma hu so o kan kese pa dun so ebeba o fa dun so pedede yana yenina ye tie so pa eto da bia mpanin fo asem o kan ya na bi ye no kro nana on the president Akufo-Addo asem o kan ye ne ye ya ba be ye se ye betia se sika mpedede ampa no kro dum so mpedede nana muslimi fo ewo nsembia wo mo ye karatu a ne ye de kyerɛkyerɛ yen se bronsam ye bunidin ye frɛ na ya frɛ na aba nyame no ye frɛ na ye frɛ na aba enti dum so ebeba no ade ba ko nyame de agye nipa dasani bia ye de frɛ na ye adwuma ye takyerema no enti ye bɔ ho dawura wo bɛhwɛ se obi kura na ye ton ade na o hya ase se obɔ ho dawura oboso bo se dɔm atu agu so enti ade bia bɔ ho dawura ye ho 90.7 FM na no ye busa ye wura na po se on fa timetable my na dum so no ye hu se ahya ase no so se ye hu dum so a ye mfa ye timetable mra enti sabre no na dum so no wo hokora ye hunu na ya ante na ni nyina so no edi botomu eye boto de na ehwe saa dum so no na mu eduru nti na ye hunu enti se ba se boto kwatere kwa ba se te bia to bete nti dum so ba eba ne de enya nwanwa na se dum so eba kresin wo ho de eno ne asam no se kresin e wo ho a ne bo da sen eno nso ne petrol ne ye pa na na dum so ebeba kwan be nso ne ye befa dum so ne ntimema eno mu na e wo se ye ma ya dwene kokko no na yiga because minim NDC te say owura John Ginapo said ya waje agina ma obo dawuru se dum so ebeba no minim se o kan saa na se dum so no ba ye de ho so bo akobo abandada no na o de yi wo mu hafiri aka se na ye ba ye na wo mo na anye ne ye wo mo na anye ne ye nana we mampene mahama ne second coming eti se Yesu mayo eno no mobro hunu bi ani ho ana mprento so bia nso ni ho esumesi na yeye nti na aye se bia ni ho esanse ye to aba ye de ma asono no de hunu ye ne se na chini ye ntimi nyo nti na ye de se so nsa na nso ekoduru ba bi na omo nso ba be ye mprento so adwuma no we kura ye se ye se nti na ye tuti a omo ndi se mo nso mbe ye sa de a ene mo me nsa nkofa ye dada no a na ya san so akwakofa ndi se no so be ye mpreto so a no no nya excuse kura right na me de minim ewo se asemasi in terms of crisis no se ye pebadwaku a wo mo no betimi eso adwene ye nim se hawo na bade na kwan be so ne ye befa ye betimi anya hawo na no tomato bre enti wo mo so eso adwene na adwendwene ho wie na fe ye susu ahwede ebeye adwuma
nya sɛ yesusu kɛkɛ ne yɛde yɛ adwuma yɛhwɛ mu ahwɛ de yɛde yɛ adwuma ɛbɛyɛ yie na afei yɛahyɛ sɛ yɛde yɛ adwuma ɛno na yɛ hawaii wɔ no ɔha mu nkyɛmu bɛyɛ sɛ aduanan sɛ yɛtumi hyɛ asɛ sɛ yɛde yɛ adwuma yɛnya nyɛ yɛn koraa na yɛahyɛ aseɛ no ɔha mu nkyɛmu aduanan yɛduru ho ɛba sɛ yɛbɛtumi aduru yɛbotɛ no ho ɔhu sɛ tama dwumsɔ no hyɛ aseɛ no ɛno mu na mampani annɛ ɔte akonnwa so yi ɔkɔfa power badges bi baeɛ no power badges yes and Mary ne wonderful keka ho no ɛno no baako bɛsi Kumasi nti kwan bi so nso koraa no nka reduce saa dwumsɔ no aba middle belt fa ha nti akoso mbo produce bi de kɔ no na middle belt so the whole issue no ye sikasem okay dwumsɔ no a ye ka ho asem Ghana nyina ye sikasem nti na enye generation okay ye kan generation say ye be noa no ama ye nya bia so nye no ye haw ye haw no nyina ye sikasem sika ye de beto ja e de anoa no ehone ye Ghana ye problem no nyina nti dia ye kan say dum so be ora John Gina Pokasa no kan say fangua abanda da no ko otojaye no 3 gallons pe isa entumi enya adwuma nkosi ahe eno na ama kopeja nkobon se dum so be na no ne ka se ne omunto bi nka no wa ne dia so you inherit asset and liabilities inti say ebe ba de onko ba me mpese obeso aka ne ajapade me mpese mem ade ba ko amampani ma mu abreso yi mempese obete mete ana bibesi yedum so because omo de saade na tare amampani mama yema dun so wahunu indi se sie ya obai indi saase we kura John Gina pono mo kan no se me ben wo mo a nka metu wo mo fo se nka mo so kura so mba wo se mo hunu se dum so no ba intentem a enora no mampani call office enora no ebe pema nei animu ya na mo be na mo betimi atu na ye be makane na gina so ansa kura na yakodwene committee no be dwene se yenye sei na dun so na jai ndi nka mo nkope interim yi mo mpe kwan ya kane anu be gina so na mampani mama atena konwa so nora ya na se kan ye beduma so esan aba na ebekọ akọkọmfe se ono na de dunso ne ye ne dia abiri bi obetena akonnwa so no dunso ba enso no kore wo mu ni se obi atena akonnwa so a dunso ba na ejina sadia obesi abo ho bra amane onza o kan na podie no emfini ho bi na dunso no kan ya dundum no ba no a manfo kan ye no ena na pobe popo na ni kire Ghana fo wo feel say dum so wo ha wa fa time take bra enso na no press sa time no ni ye jai kan and ye jai kan enso na no press sa time no nanka na ne dundum bi ehye amfini ho kan ya no de edum a edum eso a eyeso ndo kan de edum ye ne yeso ye no bomu a edum so ndi aban bia bre so ye benya dum so wo ho na wo ne authorities na ye kane adwuma no nso di nkoma ombeka kiro se omukura dum kane ano a omboka enti ombenya nkabri bie esi so nokre na mom se be ye bedum no ya ahoden bi e wo se ye de support wo mo munya se sie ya ye ka dum so asemi so hwe nkane aka egu ho anana bebre na ye twitwa ye de emukura ye ntwa nwie enya asem kuma ene de obesie kan wo ho na ya so ama no na sela o carry forward enye kakuma eti se ye boye ho pagya enema betimi asesa ama na yeye na moma ye mfa ma medi nkomo nye se na dum so eba na kwan bi so no de ntie wura gina po ye sa no ayesa de hwee ni ho na ofiefo nso pe bibie di na ye busa waduane ade ba ko betimi de ayi wo ho ano pa yesu so sha se wusu a wu twaje wa nyine wo nsagu tina wo tini suo de ebeje chokman ntimenye nti ebe wie kura no na
Enti we trek ba ko ade ma papa for no. Wonderful. Wo da so no pa na skani ho a. Na wa so sun. No we treje wo yin. Hey, dey tina papa esu. Wo so obi aye mobo. Obi ntimi na oka. Enti wontimi ntua school fees a. Na wusu. Na wasu. Na so wusu aye no enye excuse. Enti wo fie wura be na oka. No wasu. Nana enti sasu no ene ye wura gina po esu no na osu sasu no nso a ya emuye timi firi baabi ba sisi amampani abetena konwa so yi o amanfo beko akosra no contractor fo beko businessmen beko obia nso kwa wonkokwa aine won be firi ho no na bibia esu nkomo bia akoso amampani we de wabai jiwe na ya wo de ato fuel jiwe na de ato power ena we say be wi no eno nko akora atimi ye bibi ansana budget kora ba me ofa ade ba kwa me pese new government president Mahama Dano ne say was say omunya dedicated fund edema the energy sector no yen hu say ye shede nya foto say sa foto we die emu sika bi ewo mu no say eka wo energy sector no bi na ye atua se yehian niema bibi se be wo energy sector eno bi na ye se nya dedicated fund na yenya oil no esomfa so ne yese de be den ye onze yenya oil no ye heritage fund ene other funding binum se oman ye ho kire ya yakofa de abeye ba onze sese no because of covid ba ye no ye kofa ye faye efa ne ani hokura kan ho eno nti na amaye se ya ho kire no and you want na efa de omuka so omude bebre ya na e ma ye nyina ye di ansa and the one who say President Akufo-Addo even as at 2024 COVID by 2019 2020-21 na ekoye and so as at 2024 na no ana so omuka sampo a omobodi omobo COVID-19 din no sa wotenche wan hwe a wonte ase omobodi no efi say COVID na baaye no sika na ensese yedie kura no yedie ndi se na omo kasa na omo kan se COVID baaye na ama ye ho akere ya they were right but if you don't understand the economics of it obeka say COVID abai twem dada afina wa na metro no omo di sika na ni kwanse yedie meka se yedie anya ne bone so lockdown baaye omo di sika no sika bia na nka ni kwanse yede ye adwuma a certain time bi no ye fa de ye adwuma eno nti no na amae se adaka no na baba ya adaka to nti ebeteki ye mmere nyame ansra omampani Mahama kora mamu betwam achi ansa na yase akosi ye nadamu te se 2017 2016 no nti anya kon bi eda fom keke wahunu nti meme pese ye nya dedicated funding one say nora ye phone owura amen frey no na obisa say e-levy no ye den e-levy no eba ni nyina akọ aban foto mu consolidated fund mu ho na ekọ nti ebedane aban sika ade bi aban hia sika ye no bi na ade ye we hu na me kiro no but yan shadan dedicating say ye the e-levy no purposely ade we nko na ye de beye president Akufo time no or the talk tax buy communication service tax president Akufo de buy no and no mo de fund youth employment sabre no yes and one say a transform youth employment that's what ka ho be pem ne enti from the thinking adwena wo ne no na owura army e kanu no edi be see the energy dia yedi hu nkoma no pay e wo say yenya dedicated funding for trust no ko bi de to ho say we die energy ho ene bibi to say ne impropro what say dumso no e de be ba no 90.7 FM ye duru sam pempenso no ana ye hunu sam popoye no pe yedimnikare ye kosa foto no mu na yakoyi bi di akwa akoso ano enya adwuma e da form nanso ye nhya ase yebetumi aye ebeduru babi se o mampani Mahama bre so kora mpo no ya ntumi anya kora na yetumi boss a foto no nyina agu ho a aban bi obeba after ura Mahama no yebe because the economy no the sinking fund senka foto bi eda ho se o man no
yedu subunu mu a yebekwa akoyi bi e de apepa ye ho kakra no covid de ne nyina akọ okay heritage fund ye de to say go oil a yetu ebetumi asa ndi san ebetumi asa no nti say ye bofoto bi to nchirima ho na nchirima ba o ma ba be kunu say yenya oil mmere bi eno no ne mundi ne yedi ama na eno free SHS abedi say sika no nso okay ba no de kura mpo di aten say di ne kwan so because nkwada na ye tete wo mo ne no o mo ne ye daache nti eno nso no o hwe a yedi ye no ne ana ye de kɔ hɔ no enyansare nyini biem emfa maaye nti all these are say amamuo no enye buku samu biewo say baby adu no say ye niema ebeboa ya ade ba kwa mpese o mampani mama oye no niema bi ye formality that I say president tu kwan yakɔ han ya lupre di amano na amanfo ebo mampani akufo ado ti so enye ono o because who call and untime mfa ka anko me say system no na ye wo mo sa system no na be press o sa na wo ba ye obi atena mini nra ada president mama kan say MC for adwuma to no why no na ye de mo enye coordinating directors na ye de mo omo na ban bia ba omo ho nokre obi atena ho 20 years 30 years wo be di mfie 9 pe wo ba de wadene na eba ye be kiro ne ye se de ye ne ha nokre ndo mambani mama abai sankrofo ya omo be ye no ombe ka kiro ze sankrofo no mo te sa abai fo no omo be ye osesi a ye le tezo chief ha de se ya na ye na omo no unim ne omo ye je oka oba na say ade no edi bi ti say memra MC for the emu say ifo no techno class no omo pe assembly sikadia unim ade omo ye fie de dura na ya ba chief week we nyina na ye nya ye nti no o de kakra de be ko fie ni ohunu nti na bia ya ma na be ye bia 10,000 90.7 now we amount 10,000 na say me ma 10,000 na say me 5,000 wait maka sana system no corrupt wo mo no the president de be call China ka Mr. President these days there say into there my safety no ya arrange plane way on na do wo so sometimes blame no ba ya be bo even though nipa no bet ma rejected there but no kure so pa ne say power sweet won say me penning that nyame mfa ne kransi you ra mess bra wo ba konwa so first say ni wo kɔ abrechire kura wo me yebobo no ho te se de yebobo ja to mi ho ama okoye sa ba kro unzo wa ye biem efiri ho no bi omo betia ne dem ye nya ne sa omo betia ne chief ye nya ne sa ye say na chief na yenum kra o no wa kan ne sa yenum kra wow yenum kra anti chief ye be mo ma ye say we the your excellency Mr. President we the e ba chew ye nya ne sa biem omo so ne nkrofo ana omo ye adwuma nti when they say this is how I ye no you cannot change the status quo possible so bet ma change status quo there but because power sweet na power corrupt obi enu ha wo so gu nanu mo bepo agu ofa when e be jama na ko nti ube hu say o so omo de ube kwa akoye baako o ya na hu say de mu ode na fe wasesen say we say wo ye ne se emfi nan a anya hwe ukofia wo mre eno ano no na ka ho na omo de ye ne sa nti dana na me ka kire me ko salon bia na me ko imiti na me ko to ni pa bi na ye di nkomo sabre mu ana na ya to aba na wi na change aba na omo didi nkomo na president mama na aba obetima ye wei obetima ndi omo kan na me to am hwe omo di omo ka se na ka kire he ne amo ka no ye court dan ho abobo nye sa na ye no ono na ye president so obeye bibia mara e kwan so ne obeye no ene constitution fa aine any constitution fa no onto me impokura the time on the constitution fa kura no
yetimi ka se nyane brini bibi betima be bom ama eno kra no right enso de ena mpo kra no nema bi ye right ba nyane nyina na ye good nema bi ye mrama kwan nema bi fata nso nyane nyina na ye so nema nyina ho kwan nso nyane nyina na ye indi na omo indi me cheche omo few enema ni so afi na say afi na omo shift ye free court down one bobo discussion on moye na bontre no then they wanted to know more person mura court person after the mura court down mo they wanted to know the realities but na me we are me free hono when na me tro no so sana adenete enkrofo bebre wa bontre na omo ye uninformed omo ntiase niam bebre na ye bo president ko de nkebe boa no sesabre otie sompai na bi nso aka me de kra no nse mintie radio bebe ma ye ma hyehye sa enso ba bia ade papa no bekoso no sabio nkate bone no edika fra ase nkate pa nti ube hu se omo de ye be ya system no omo na system no dane wo na dane wo President Kufuor na yenim na yeto abade ma ade ne hari obedi akonwa 2017 no President Kufuor yenim no enye sa President Kufuor no na nore ya okofie system na corrupt no President Mills kura nwan ka system be corrupt no just a virus wo ho ye de be chew President Mahama kura no a corrupt ne pen no eno ne ma okofie no ene wabai wakotwa antivirus won say what study me a every day to abama da bia meka say omo nani nko nipa etwa ne ho ahia da bia meka sa asem no if he say sa ankrofo no a wo kwoto omo ho no omo ne president Kufuor da ya aduma no kre ena so kwa kwoto omo in fact omo ne ono mpo ya aduma kane ena omo ne president Kufuor da ba ya aduma ena wa say inti no ena wabai they will test you they will test you omo do be fa kwan bebre so na say we lose na to omo fidie mu ba ko a eno ano no the Mahama we know no ye hunu bio system na corrupt no afa no ye be ya mo aye boni bi nti o ye boni ni bia ye be anti no say odi agrot for betia na person kata anti wo kura wo nye bi ti say na me de MC for the ema we eye mfanto ho kire we I say by convention bi weekend bia no ye ma chief bibi kakra ekofie ni enta ye ne sa ne se bia na oye panini bia na wanya hoho ahoho be ba be sra no ye invite wo dwumadie bia se ye invite ntu ye say time bia no bibi kakra wo ne ho say sa situations no tora obetimi ahwe saafo no emfa ho say sika ni kofesim sa sika ne de ye benya sa sika inti ya peska ko se kan ya malibra for address skeni ho sai se kan de benya inti ya ne sawi a na ya the abro chief na Friday there I will take home ni na de amount inti krata na wasan okura odi ne dikan na wasan 10,000 na say MF ko sign 5,000 bia de hyehyɛ no say MCA ya asem kan MCA assign 10,000 coordinating director assign 8,000 okay MF assign 7,000 one sa ndi na watwe no nyina IGF no nyina ya abedru client service 70 IGF no nyina ya mutu ndi over enye omo system no to say odo ha kwa na yes common fund my na IGF no de bi na ho IGF no ya recurrent expenditure recurrent expenditure ne say dada ka ye bono ene ye de IGF no ye common fund de ekura ba emrada ho ene ye de ye capital expenditure common fund ya kire adwuma ye de ye nti ano de ekura wudi bia obetuma anya ho asem na bibi te say eye IGF no ene de mra ma omo kwan eye capital expenditure nti ene bi de yi koto pen ye koto book ye tua light ka ye we omo gigi tikiti obi ate tikiti ya firi anopa na kosi se nwuna adwona no ato fitaa na oyi sika to bibidia tikiti sika ni bi na wayi tikiti sika ni bi na wayi but obekwa akobu akonta nti omo no de akura yi a oyi a obetima pe kwan a obe no ana nka mrama kwan so no obetimi akọ chief
na de say you say ntini bi say na aba manya say ba say de akoye nti no monti we no mfiri me commission monti ye de ye free me commission mo be kan ho a be bo ano pepepe system no nti e wo say ye correct system no ya correct system no he enye change of government in Ghana ye problem okay me system no so mampani mama ntimi ani yanim ama ya correct system no a I am telling you now and here next still system no be corrupt womo because niema bebre and the womb sesie ya ye ka say MC for ya hand over my coordinating director say are they not the same conform ne MCs ya adwuma omne MCs na ya adwuma bi mfie nan bi mfie ya na omna na ya adwuma enne ye say ye mo hand over enfama saafo no na mene MC a ye deal bi a okoi oni hokura na domain sankrata no nko ni fie na ye nkotuatua ntokoro my own American system no over there mo ya American system to say the American no we say so omo amodua bi anto so me say na me expose system no sankrofo no omo ne MCs na ye adwuma bi mfie nwotwe bi mfie nsia bi mfie nso bi mfie nan ye no ma ye adwuma no omo ana ye say ye handle over mfama omo nti se kululu na kana na bi wo ho a MC na firi ho de bada nwumire no obetim de nkrata akofi MC di no na coordinating director no obetim afa nkrata ndi akọ MC fie no ma akotena sena ya tete bia firi ma keka bia bu matwetua ntokoro no nyina we no photo wa ndi yenye ni say no matwetua ntokoro no nyina wow no system no sompa man kenye ndi enye nipa na ote konwa nso ndi president mama abai se wa manani amere a system no be corrupt no ye nhunu mahama ye to oba ma no ye nyina ye bosei ye ni age kinkren no nyina achi ye brebe ye kwa ewia na ya boni di money na ya se egu nanim ase na okọ wia na yakope aban foforo yakope party foforo oba obeba beto sa nkrofo no a yewi a na yesan ka se ne nka ba kono kra ye ne ye beba beto sa nkrofo no a because you say familiarity a breed contempt se me no fatena echa ni ehu ye ho a bua of a woman me no esote ebedru ba bi no na pepa na beye normal afere yetimi kasa mutu a no kre Indi MC kan na udware na de hu sie na udware coordinating directors no omne MCs no bebre oma ye nyuma bom oma tena se ache obi ane na tena office ba ko mu beye mfie nwotwe ayonkofo anua fa be na mma mo ntem ma ye anua wie e beye den se bibia kwa na obetima expose o chief ade we de nka mra kwan se nto de yemfa nyansa kwan me na yenkata so afa expenditure bi currency da kwa no mo abo mutima create expenditure bi e de akova ntokwatua ntokoro no ntina omutimi penti dan na bo no ye bo a wote abontia no wa ba wonum ne system no offer ndi I am saying say niema ekoso Ghana nyina no enye nipa no a system look at President Kufuor o say enso ewie no nya ekura nkonko in a hurry no na so wo person otu Ghana mpon no sa America na no de ba no e na system no koto no chalk no tons o moto no chalk no nka chere masa ha de say ya na ye no even omo ne America ya ma wani meka nche say ya na ye no but ade ye no be kire o say omo kan kire o say ya na ye no eh system no a so what I say inti your problem ye here solution ye hear review okay bebre wo ye ka corruption ya na ye hwe politicians no but civil servants public servants no wo mo maka no wo mo ye corrupt echen ehese ye hu ofie aine wo mo ye corrupt echen politician no so politician say if you can beat them you join them ndu wo ba na ye hwe na se wo be ha wo madwena na ya pa asem bia ya chechira asem bia so awo no ma yo se bataza ndi no ya de asem ba ko so awo a obi anka se kan wano to wana be kan wano ato Malam Isa 2001 president Kofo
a man minister youth and sports Ghana ko Sudan he ya kobo ball o de scare ko ya de sika man $46,000 Malam Isa ko du Sudan ne bag ya ko duru ba sika na ka Ghana ewi ase Malam Isa ko twa mfie 9 prison system no wo kwan ye fa so edidi ye hwe ye ne ye man wo ba ha da ben ye ya tena ha be 20 years oni da ye ba ha me ba ha chefo no me ba ha chefo no ba ha da ben ye be prasa mato so sese a ye be hye adwuma ama o ye hye ma Malam Isa ko da prison na san krofo no nyina da so ho ye adwuma eje bosom ya ka twa didi omo hye bi ma kwasi nya ntachi wala okay system no omo hye bi ma kwasi apia system no a ndi o mampani abai se wa manani ana ho a on be hye adwuma ma no be hye adwuma ma no big time na ni beba na ho so no na ne re fi Ghana for what I say amanfo bo mampani ma ama so bo say o say oye dwanfunu onsuro sekan wankasa in the contest na o kan sa asem no tebia no a o kan sa asem no wo mu no ye to no twene ye e na ye be fa sa asem ba no ko ase o so oye dwanfunu o mampani mama nya oni nipa na ko ye hwan no de be yi ano ye kan asem no to no so so oye dwanfunu wo mo na o ko nyina na obi am yi ano o de kwa ne ho sa dwanfunu sa na o de lusu akonwa ko ye ene wa bai wa manani ana ho a on be sande bia ye no system no okay eso mo nani da ho wan kasa ene the underline word no ye system no so wa mo ni ana ho a system no be biti u okay system no be biti u e ba hihye adwuma ma ho enta me da bia me ka se o mo nani nko nipa atwa ne ho ahia e betimi aba se o mo nyina ya ndc fo bikura timi ko ni fie ene no to nsa didi wayewa ba komu e wo no ani fie e kan somsem enso system no be mo wayi na ma no correct system no ndo be yi na ma this anema eso ma na dwene ko ho ene ntia president kofo ba ye no president kofo de ade bi bae o say public sector reforms eno kra na edikan ma yinya first minister Dr. Papa Kwasi Ndum obeye minister wo hok okay edin sisane sachira bebre nanka e ba Ghana yade yemu ena fofia ntoata ena system for no hunu se ade we ba emwa ye be ha dwene no ena ye ya na president kofo koye president kofo koye na omo di na chi ba na ya mutu system no inti e wo so omo na ni da ho ade nyina mu e wo se ono enta dan me kan onza me san ye suggestion bi say mane nye armchair president he on si from Jubilee House ho watena ho abre danko na ona hoda na no ono kura ade be chama de na si akonwa so a okoye na o mampani de no ko aprobo no ono kura kan say danko a fie ho de onim ho offices nyina de onimu ba danko na onya na honom na ogidie say de wabai ono nso beda because president Kufuado na attend president Mills nkwa na ada Jubilee House ho presidential villa no emu omo me nkwa na ada ho enom wahunu nti onim tokuro bia emu nti wabai oma office tena nye ne de on program ne ho onko constituencies no onko districts no mu o ye people's assembly na manen forget or manen target region kese no onko form nkronke to no mu o mesen ko ho biti say bia waba ha na waba Nkoranza ha na ukoba biti say ye nkronke to ya atwa ye ho ahia ukoba biti say mikrombo nsu wahun then obehu say na amanfo ebe feel say abare ye kan ho obenye ye ya bare na abai mre bi atwa benye ne saa be de be ba bete beka mu ye de say mahama ba ye de ono ampotime nante oba ye na o de yen o chiachia yensem wahun e wo say oko form to that level decentralization na obe man na mamuo aye successful
back to the doorsteps of every person. Or no metie Ghana for nsem. Okay. Yes, I must have one there. Or money system for no. Oh. Chief, Odada, what will be a banner sana a dinkrama timasi no. Or no better nsem no. Or more I bebo wa mane no. So more can okra ubehunu. If you say wedi kan what nsem no bi e de esie. Wow. President Akufo-Addo kasa na manfo agina chinye say nyesa. I remember your statement bi ono ane ne finance minister ono owura kan of orata. At a point in time no more figures, you know figures near conflicting. Ne bi e kan de enko. Sometimes there's a wa we see form. Now so hwe ne ma no bi. Report no kwa nshada mwa. Ndi over ene maka system no de ma me fancy na enko presentation. Na yes, ya ban foforo mu ye bebie nsam so aban foforo ne da wase ye bebie nsam so pa safo a wo yi pie no e bia we na de chene kura yenim se ni mie pono that of meba beka ne ntira ya project bi ye abandon no that of meba beka ba ma mente ho kakra nkyere okay just a gist say aban bi wo ho a adwuma bi said the government machinery no operating here. So if I am president and be a contractor. Contractor na me ye no. Bikura me contractor me si adan. Okay. On the contractor you mu ahudo. Your contractor for si adan. Your one o yi akwan. Wo mo ye electricals na niam bebre. Ba ye de ya from mo nyina asa contractor ba bia wo de o ye. Ebetima ba say President Abaha, for example, Nkoranza ha. Ena adwabo bi ase. Nkoranza for asere say, be a president. Okwa a new market hwa. Ye hia de bi say, e bia ye hia abefo agyanan bi e wo honom. Ndi esero yomaye. President beje pene so obeye. Anso saa de no, saa project no eni budget mu. Enso waje penny o ndi okwa na wakope contractor na se wona ye president na wa frame unim me ye contractor wa frame Owoahene adwuma bi sei ye pesa wo ye sa adwuma na de mayen ba ye nyesika ma osisi a okay ye pesa wo ye na nyame ya adoma in the next budget ya de beshem na ye nyesika atua woka ba de hia adwuma no so de animu ya umetima ya amaye na me so maje penese bia metimi aye enna contractor fo bi no ye ka so my pre-finance no pre-financing eno credit kwampo ye formal ba we so ye pre-finance no bi eno de ya sign contract so we be pre-finance actually ye tua woka we no we need the nya formal contract at the personal level okay una ye president minimum ba dey adwuma bi ba dey entino koyema me so me pese wa ye chief your excellency mayor amount na makoje na mashase bia me wo 10,000 bi na makoyi sa 10,000 no na me de ashase me duru ba be me 10,000 asa aban no so frɛ me ana nipa no frɛ me de asam no to mani o ka se bia next budget no so bia ebeye afi no ebeba no nti ubehunu se eda ho ye beye ochena ye beba contractor bo na otwene niema baako na watwene niema kɔ eno na be wi ase onhunu biem na niema no nyina aka ho tu behun se sa project no se aban sesa aban foforo no obeba no ye be hwe nkrata bi mu na enim esanse ni krata bia mu nti no aban no ba na de Ghana gold nyina ma no kɔ ontumi nkɔ ho nti nkwantase ni aha no eni nkrata eno for now officially mintume nkanisa bania metumi aka 4th estate Manase Azuri omo ye report bi ewo abandoned e-blocks no nyina ho but ebedru don kwanta de no they said in their report in fact sa report ameka e online obi akọ betumi akọ kan bi omo ka say enkan omo say sa project no na nka nia in fact o man kan say almost say there is no document
a ɛwɔ Nkoranza municipal assembly ɛkyerɛ sɛ yɛsi e-block bi ɛwɔ ha Donkron Kwanta according to 4th estate Manase Azure ɛne ɛyɛ Sulemana Brahima mo ɔmo kuo no ɔmo ɛyɛ saa report and report no wɔ online o search ɛyɛ e-block report by 4th estate ubehunu uyi abekan according to omo reporter no kyerɛ sɛ yes nipa no kasa assembly ha kyerɛ sɛ there is no document bia related to sa project no nti no eba sa ema ho kɔ ɛyɛ den ema aban bi a obeba wahunu because aban sika bi obeyi akoya adwuma no ɛsɛ sɛ ɛwɔ budget ɛne nana ebi ne akuropon dwa no wala onabo Charles Konadu yi ado mo de tu nanim no yɛ sɛ ɔbɛyɛ nti ɔyɛ sɛ ɔde ne bottom sika na ɛyɛ nti wɔn sɛ ofiri hɔ bɛpem nɛ yɛntumi nti aban nnwuma no ne aban mu ade yɛ no ɛnte sɛ deɛ yɛhu ɛna ɛnte sɛ obi manage ne personal na private business aha nneɛma no bi wɔ hɔ a ye de ya noa na eka nti ade no nyini ekɔ nanim no na ye den ye twetwa ntokuru no na ye hyehyɛ ne ye nti beduru baabi no na ya hyehyɛ na abedi na ye ka ne sɛ na ya formalize contract no amana ba be a formal contract na afi ye de atudwa nti if you don't understand sa nsɛm nkore we no wa mamuo mu a da bia betena se aboso bo na obeye court da ho bobo ne za ode wadene obetimi aka asem bi obi hwe wanim no wa hu so nsɛm oh yes say na mabo even on radio cry be phone line nkrofo kan nsɛm bi a o tell say asɛm na nipa na kana kura nipa don't understand how the whole thing work nti Adea ba kwese president mama bo ho ban ne say e wo say nipa atwa ne ho chia no ohwe wo mu ye papa Sompa ohwe wo mu ye papa say obeye successful if it is afọ no obedi nkugu a if it is afọ no na sa nkrofo no nso no omo ne system no omo any system no maye na ye homra eba anope board no so na yakọ epono so yeah live for YouTube yes live YouTube Sompa TV and I live Facebook yeah basisi na yaba abetoa enkomo no eso anopa bia ye beye sa nkobo kakra ama nkofo atenne ma ase asetena emu yeah basisi all right
mantam no emu kakra ye kɔ yanim ene eye yawoda na ene ye to aso akɔ yanim yi no ye be san asua de ye be ye presentation a da bia ye de ebra ye ba ye bɔbɔ ye ho akɔ abato no ɔnpani ma ka se obetwitwa ɛto bi no mu emu enti ɔba ye amanfo hwɛ anim sɛ obetwa ɛto emu ebinu nso ka sɛ o ene de waka but onya abotre efi sɛ utwa to bi mu a ɛyɛ sika na woto aguo nti sɛ oto sai sika no gu a ntokpo be ba da ɔman sika no emu ko ebenya ahya anan mu enti ya de saasa na ɔkan ne toko economy a ɔmampani dada ɛde eja ɔmampani Mahama draconian taxes and the economy President John Mahama inherited. Saa nneɛma mmienu ɛna yɛde siani na yɛhwɛ yɛbɛma data ahodoɔ bi a yɛbɛ yɛgyina so de abisa sɛ ɛno nti no ɔmampani ɛwɔ sɛ ɔpɛmpɛn sɛ ɔbɛyɛ no anaa yɛbi ɛde ɔwo yɛbi na deɛ wɔ nso yɛne obi atem yɛnya adwemmɔne bi a wɔyɛ adwene ɛne yɛte yɛka nsɛm no sɛdeɛ ɛsiteɛ ɛno nti na yɛhuri di nkan yɛma kwan ho ɛma ade wadwen kyerɛ obi bia bɛka ho ɛfiri sɛ yɛno ɛna ɛdi saa adwuma nti ɛyɛ akyerɛ wadwen ɛfiri sɛ ɔnso ka ho yɛnhyɛ sɛ na yɛmmɔ nkɔmmɔ ɛne mfa ɛmfiri ha ɛne na yɛmfiri sɛ wopɛfɛ wei yɛaka po wɔ yɛ program na yɛsan aka Prime Minister Anthony Thatcher upon assembly to England for assembly to England for any say Syria a politician ana amanyoni obeshow ehon ebon ehon ko mienu ne ebefa so a yebetua no se yɛbɛbɔ besia na de atua ana se yɛwe ɛto a emu edu emu pi ɛna ɛbɛba yɛ quotation a yɛde hyɛ edwumadi ase for UK Prime Minister Tampa to the people of England every politician places at an initial time has to be paid for either by higher taxation or by borrowing we Adea Auntie Margaret Thatcher okaye and so na yegyina empo na pay your presentation ye ebrewu ye ba hwe economy a President Mahama ye eja no oba beto social movement say overtake eto aye twamene na ema abrabo ene adeye adwumaye ene enkunimdie bibiada entume enkoso no obetwa eno live YouTube Sompa TV oko honso a ubehunu na bibia aye kama ede ayen enti yento aso emfa emfiri aha enom Beppem Sabe Ghana, Yadaso IMF, President Kufuado, and ye call ye no. Your 3-year program, our IMF for NSM. Na Yugusua, Yen Sakan wa musika nubu, na yade and until IMF for ye come and sika semi, any metra women. IMF for Akasa, IMF for say Ghana, ye economy no. Sadia ejina says here no eye fragile anase eye ade bia ehon nyedene ayese abobode no eye ade a ebetumi abo jese eye peche tse apada amono no okay eye peche tse kusua eye peche tse abobode ofu yensa na ebo fom a
eno ano no ebe hwere yen enti sana IMF te se nkontomire akaja sana IMF for describe the Ghanaian economy. Wow. Which they say Jumadia ye wom sesia wo IMF a ye die no. Say ya nsomu ye na ye bia elema IMF program a ye wom sesia no ho atechema anuanom ye economy no ebeje ye nsem ewo ho enom. Afei yenza the economic gains Ghana yenya IMF for can be say ye wa share program na se no ya sha se a we pagya de nanso se we kan no economy no owu ba bia e wo se yegina nia IMF for can say sadia ye economy etie se ntino enu kun say ye complacent enu kan say oh economy no say ye kora ya san ya gina biem enti no o man sika sem ne akwan a ye pe ene ye de befa so IMF say akwanya bi ani ho say ye be ye complacent ewo ye economy no which they say aban foforo a waba no ono so ontumi nye complacent ye ntumi nten na ewo economy a ye hihye no mu ena ntumi so nye biribia ebe ha IMF program na ye wo mu ono ye ntumi nye biribia ebe ha no ewo eho enum se ye ntie na ye complacent na you could take decisions bia ebe affect IMF program a ye wo mu se ya ene na yana ye jejirije fi say adwuma ewo ho a etwa se ye adwuma wo ho a etwa se ye toa so ede eko ye nim enti eno so emu nsam ahodo no ebi eno no afei yenhwe Ghana said ye economic indicators no enema ye di susu oman bi sikasem totoye said ya ekro ne keka ho no outlook economic indicators outlook no say na esi etie say sanya man ba ko ye monetary policy current monetary policy of Ghana 27%. Monetary policy no ye to say bank for no kobo besia e dey free Bank of Ghana. Okay. Bank for no kobo besia e dey free Bank of Ghana. Na omo no so dey aba omo bank e dey abebo ye ntimam for no so besia. E no ye free no monetary policy no. It is a monetary policy ni gina 27%. Na sa 27% no say bank no koje besia no 27% of the Bank of Ghana. Then omodi amaya tufo bo kra no yentimam fo no oso ko bank bi so ko besia wonya no fo kra no be 37%. Omodi 10 ato so na ubenya ewo eho we be ma besia ba yeden. Okay. We be ma obo besia ebe esi ho no be kese esi ho no ebe ye kese enti current monetary policy no 27%. Afei inflation current inflation rate no 23%. Said ya niama bo ekosoro ehuru eko nanim no 23%. Nipa enya adwuma wo man mu unemployment rate afei etwa mu na bosome miensa etoso miensa quarter 3 2024 no na unemployment rate 14.7%. Unemployment wana enya adwuma no hona na ewo ena exchange rate US dollar to Ghana cedi na 14.7. currently is ana ton 1 cedi what the ton 14.7. Eno so gina the rate na ene wonu ma enya adwuma ni gina pe ene wonu enya adwuma no gina pe the percentage na exchange rate no AC ekro no 14.7 ene unemployment rate no ni nyina pe ewo ha so current Ghana's economic indicators no say na chere now yahuru eno awie no yenhwe
ɛtoa ho bi no ma President Mahama wahye ho bo say yɛde akonnwa ma no yi ɔde condemn ɔbɛto no nyinaa aguo saa to no enie deɛ di nkan yɛ electronic levy a yɛtwa ne daka e-levy deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ COVID-19 levy deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ 10% a ɛda bet so ɛna afei emission levy saa to wei ɛna ɔmampani Mahama sɛ obeyi ɛde afiri hɔ ɛnom enti yɛnkyerɛkyerɛ mu sɛ yɛyɛ yɛadwen sɛ yɛyi saa to wei nyinaa afiri hɔ a ɛkyerɛ sɛ yɛsika puduo no ɛna yɛkɔyi bi ɛde afiri mu na yɛyi firi mu a ɛkɔ he ɛdeɛ ne bɛba sɛn ɛna yɛbɛyusu sɛ President Mahama kɔyi sika no bi afiri mu oyi firi mu a sɛn ɛna oyi saa nneɛma no a otwitwa saa to no mu a otwitwa saa to no mu a ka ɛde bɛbɔ man no ka ɛde bɛbɔ man no okay sika no do sɛn na yɛbɛhwere ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno yɛ question a ɛwɔ sɛ Ghana fo nyinaa yɛtwene ho because obiara yɛntwam no ɛnyɛ twa kɛkɛ sɛ wafa pɛn sɛ matwam ɛyɛ sika ɛna yɛsɛ yɛntwam e-levy no yɛ sika COVID levy ɛyɛ sika betting tax na yɛ sika emission tax na yɛ sika ni sɛ yɛsɛ yɛtwam deɛ a ɛte sɛ me sika da bank na wasɔre na wakɔ bank wɔ sɛ munyi sɛ sika dodo wei ma me yi ma wa na wakɔto agu abɔntene Sompa FM ntɛtire no ɛna so ayɛ te nti kwan bɛn ɛna bɛfa so a binya bi ahyɛ ɛno ɛwɔ sɛ yɛdwen ɛno nso ɛho afei ɛkɔba ne saa de a sika na yɛdi kan ka sɛ sika na yɛto aguo nti 2025 kosi 2027 no yɛnhwɛ ɛka sika yɛbɛhwere e-levy nkoa no 2025 to 2027 so ɔmampani Mahama twam a yɛbɛhwere sika 8.27 billion Ghana cedis ɛne sika utwam a yɛbɛhwere mfie mmienu ntam 2025 to 2027 mfie mmienu ntam no e-levy nkoa no yɛbɛhwere saa sika wei then yɛba no COVID levy a 13.91 billion Ghana cedis so utwam a ɛno ne sika a yɛbɛhwere mfie mmienu ne ɛtɔ so mmiɛnsa bet for toɔ no utwam a yɛbɛhwere 5.1 billion over one zena nnora yɛyɛ program ka kyerɛ sɛ betting tax nkwa nka ɔma ne nka hɔ na nka ɔmfa bi nka ho hwɛ ɔhu sɛ COVID levy no koraa no ɛma yɛ sika kyɛn betting tax no COVID levy koraa ma yɛ sika e-levy koraa ma yɛ sika sen no kyɛn betting tax no a okay in 2 years no nea yɛbɛhwere ɛnie then nea bi hɔ nea yɛbɛtwam nyinaa yɛka ne nyinaa bɔ mu a mfie mmienu no 25 billion Ghana cedis ɛna yɛbɛhwere ɛsiane sɛ yɛtwam no nka yɛ sika a mfie mmienu no kɛsɛ sɛ ɛba yɛ fotoɔ mu nanso yɛtwam nti yɛbɛhwere ɛte sɛ deɛ yɛatam na yɛakɔto atwene no ɛbɛsi saa 25 billion wei no ɛmma nti no nnwuma ne yɛde saa 25 billion wei ɛyɛ no yɛbɛka kwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛhyɛ anan mu ɛwɔ hɔ ɛnom nanso mate sɛ nkurɔfoɔ bi ka sɛ o yɛyi saa 25 billion wei kura firi hɔ a still Ghana yɛbɛtumi agyina yɛbɛtumi asurvive yɛbɛtumi ayɛ yɛ nneɛma ɛfiri sɛ nyɛ wei no nko a ɛne sika a ɛba ɔman no nsɛm na tie wei na hwɛ no nso ɛne sɛ ansa na bɛtumi aka ne saa no ɛsɛ yɛhunu aban ka a ɛda n'anim na yɛhunu sɛ weefiri mu a yɛbɛsurvive anaa yɛnsurvive nti yɛhwɛ aban ɛka according to Minister of Finance aban ka sɛ CIA MPP deɛ gya wura Mahama 761.2 billion Ghana cedis. 761.2 billion Ghana cedis. I don't know a car. They say that Omampani Mahama anymore or Babeko. I know they be a juma so Mampani. In this a car with the winning
na so ko 25 billion etwene you be survive and I survival. Don't forget to say and near so ye bo ho ka e wo man mu no e ye bibiri e chen 25 billion no kura wo ho no enso na ye say ye no akotwa twene eno so e ye asam se be e de ma ye nyina saka we said the medical can no ene na MPP e de agya owura mahama fi se wa bedi akonwa nti wa faka we na ehun agapade enso wafa ene nti ana no ye gi coat of arms ye de man na akufo adonsam de man no da ye gi coat of arms na de man no pe na ye de ka we so kan no sana ade ne tie why inherit asset and liabilities sana me pesa me kire ewo ho eno anti saka we obi abibi wo no ho pa betimi akasa president mama me ma wo mre nti me de say sika we ama fatu aka no na shaase well so obi yenyade a say ye ka ye de say ye tua nti yenyade a ye betimi atua ni so obi wo no so de be ma ye de a ye betimi atua ye bet kwa kotua na ye nika na ye tie ba bi na IMF fo hu saka we a ye de no nso a o mo asan ama ya bosin o mo hwese e besin atua ya na ye te o mo sen o mo ne de o ma dwuma no set se bank okay se bank fo nim se hia fo ho ebi hia ni bi antin sori ngwa bank se da bi o ye secret ma bamba jisika ya won hyehyeye okay a be fa so ansa ndu o mo ne de o mo kra se o kra ka se ye ka no fragile e kana ye de nti no ma economy ne ye fragile I am I say be ye economy no mre ya nso mu ye na free do ha gongran eno ano no ye fie ne ya bonte nyina asa nti ya hunu saka we no ye nhwe ye ka we a ye de ye de tutu ye japade nyina ho a ye wo sa o man a eno so tebia no it's saying debt to GDP ratio GDP ye dwade ye bibia say ye ton ye japade a ne ka ye ye te say sompa ye adwuma a teacher for bank for akuya for driver for afare for obi a bibia onye nyina ye keka ni nyina boni ye japade na ye friend GDP no okay gross domestic product ye keka bomu a na ye de toto ye ka ye de 761.2 billion ho a o hancheche mu no ebe ye sign na ye nhwe no nso na and the debt to GDP ratio no and also according to Minister of Finance or data no actually say Ghana your debt to GDP ejina 75.7%. 75.7%. Do things that ye can was sort of ye ka ye de no e was sort actually say I was say ye ma ya ho den any ye ni ko baby a you bet me any sika you bet me generate revenue but then say ya dwene ko say kakra na e da hokora ye ntimi service ye debt no yes ye free ko yi bi afrim MPP for yes some mistakes no be MPP for on make nuisance taxes the brofo na we use you know nuisance taxes and this for some be draconian taxes brofo grammar no ma kan kire ye no mo ko ba yinya daje pensem mu ehuna de asam ne ba no poten wo ho enom enti MPP for the end says debt to GDP no na yahwe wo ha no so we are asking yasama ye bisa ne say economy a omampani mahama abefai ye kan nam 700 something billion ye debt to GDP ye 75.7 billion omampani ubetumi aka say ubekoso na 90 days social contractor oni Ghana for eka ye say ubetwitwa etuo bi mu no ubekoso atwam ana say ubemana wo ho sadia ewo hoi yasama yebisa ene anope eno no now yehunu eno awie no yenhwe 2025 indicative interest payment yeka we nyina ye de nkofo aka na ye de nkofo nti na ye debt ene na 700 billion no mma egu ho
na saa sika no emma egu hu no amanebo e kire se afi 2025 nko ano interest nko a 66 billion Ghana cedis ena yebetua as interest buy desika bosia ho no desika no sika ba no nkan ho principal no nkan ho we interest nko a Minister of Finance or data Minister of Finance data wow interest nko a 2025 interest nko a yebetua 66 billion Ghana cedis sika ba no nyamaye source no Minister of Finance into with this na 25 billion so ne de yesi ye to atwene no eno kura ntimi ntua sika ba interest no nti ena ye ndi ade akye bia ye mpensem mu ye de ye bisa ye ho se ye hwe sa nneema weti bia we nyina o man sika sem enemu a ya dane ahye o mampani mahamansa no ye mpene man san nyi 25 billion for ntwene obekoso aka se obeyi sa sika no efiri mu ana se e wo se man ka ho ne pebi ka no wodi bi be ka ho eno ya asamsebe e question a e da Ghana fo nyina anim ya ka no awie no yenhwe GDP growth ye dwade ye productions aye ye bibia ye japade ye wo se de nyinyi no esi eko afibia nyinyi no se ne ya esi etie efi 2017 besi 2023 say na etie 2017 ye GDP ni nyini 8.1%. 2018 nyini 6.2%. 20 and when we say 2017 they are not esoteba from 2018 and now 6.2 2019 is 6.5 and I say 2019 no peja kakra and sign bar from na you do 2020 no GDP growth na 0.5%. COVID be dini ya so no 2020 pan you here in 2020 the economy GDP growth no na 0.5%. Now and about 2021 5.1%. 2022 3.8%. And at 2023 no 2.9%. Still ana COVID the kai no kuro no ngui Mpo se sia ekwenyo he mo mpani mama kora no COVID the kai be kai COVID kuro hu sunsan so de bi be ka no so na ye be di ye ho pa je so mo mpani mama mamu achi ansa na ya di ye ho pa esi ye nada mu te say 2016 2017 nti ya heaven no de bre wonder ya abasobo se na no no akora kan say uhian paibo he say dwuma da ni mu no so dwuma da ho no so ka no so sika no aine enti na ade akye bia ye bisa say na chi no obetima ato akoso aka say obeyisa attack na obi twa to no bi mu na ye bisa sa because nkrofo ahase e kasa ye de ye wura nkrofo adwene ade akye bia no ye a conscious of society ni nkrofo adwene no sa na ye pensem mu okay e man nkrofo hunu na ye ko ye no be uni enti a ye sa presentation way yenhwe ye international reserve and import duties o man bia no unya dwetra unya kakra de to amanone na se brichi ba wakofa if he say eye dan ya nema ye de te ye man mu no ye kra bi firi nkrofo aman so sai sika no so a ye kra ana de be kra no eye abruche sika dollar no a ene ye de sa adwuma no enti yenhwe ye international reserve se sie ya no ka say eye 7.7 billion international reserve wo butira edama no ne a ya ho kire ye na ye pese ye kokra ne ma ba mai mu a eye 7.7 billion na no president Akufo-Addo ba state of the nation address no or rounding up eye no 8 billion eye fair nti ebinu be hu 8 billion and ebinu be hu 7.7 billion but where dollars where dollars yes where dollars enya Ghana cedis yeah where
Okay. 7.7 billion. It is 7.7 billion. What they total 761 billion Ghana cedis no hono say ye kofa we die tuaka na betimi tuama bia ye nyansesa. Da bi enuru ba bia. Ehia we beye empredu. Ehia we beye empredu. Ye wo kwantwa. Ayene ye wo kwantwa pa. Ena sa sika we no so ye mfa ntuaka. Eno na ye de kra niema ba oman mu. Ye hia petrol. Okay. Eno bi na ye de kra. Ye hia essential goods. Nuru nom ne niema. Eno na ye de kra. E de ba oman mu. Nti eno kra ye se ye pebika ho. Eno kra se ye pebika ho. Okay. And that ye can say international reserve. Eno no e wo ho enom. Na eni sa 7.7 billion dollars we. What is 7.7 billion dollars? Abeka say isika kakraka pa. For oman no can say ye kofa bi di akra niema. Boso me miensa ne fa pe ena sa isika obetima akra niema ye hia Ghana ha. Boso me miensa ne fa. Abro so kra na boso me 9. Ena sa isika 7.7 billion dollars yi ebetima akra ma ye. We kire say economy ni nyina ye. Fragile. Fragile to say the IMF for air cano. Because say ye watch ye at renchen BSC. Ghana man nyina dan ebutu. Aduane bibia ni ho. Na ye say ye dwetre da ma no ne no. Ye nkofa na mfa nkra nuane emra na Ghana for ho he han wo mo a. Ye tumi akra nuane kese kura no boso me nan. Ena ye sika da ma no ne no ebetumi. Baba mabu. Asemo. Enie. Entino sa 7.7 billion translated to 3.5 months import cover pay. Eno ano no. Bosome miensa ne fa. Abro so ano bosome 9. Ne wo mo eno no. Now, sa sama ye kan Guta for so akasa Guta ne ye Ghana Union of Traders Association. Adwadifu a ewo man mu di dwa okra niema ebo man mu omun kabum ko no omo pani oda no owura oben wakasa ose omo pani mahama didin kan na gina wasi ana waye se obetwa yi levy mu no on to break onyai nienti a oso man pani to break ni se sika obenya free e11 mu a ye yi akoto atwene kwa no yemfa sa sika no emwa Ghana adwadifo titru wo mu a omo ye nyuma nketwa ne adantamufo no yemfa emwa wo mu enye wo mu nko omampani se obete bank bi a ye friend Women's Development Bank e11 sika no se ye be kwa akoto atwene kwa ye se ye twam in the name of politics intino ono feel say yema e11 sika no meye dedicated yemfa any seed money emma Women's Development Bank no good for adwene enie wenti na no pay ye bisa say omampani obekoso a na otwemu ana ye de mpensa mu na ye yo na ye no na ye bisa say with all this data akunta yebu akire we President Mahama obekoso say the 90-day social contract say obetwitwa eto bi a ema asetena ene adwadi eye den ema adwadifo no obekoso no otwemu ana ye wie no ye sen ka bio say ewo say saa to yinom ebi a enye popular nanso enye popular ena amanfo so feel say yentwam omampani ewo say otwam ana ye de yasama ye kan nyina ne say ewo so to break ewo ha na ebeye ya said waka so be ya ye nneema bi hu consultation forum no onye proactive discussion ewo hu say yetwamu dia ede na ye de ba be hye dia yetwamu no anan emu say be ya ebema oman no yetumi agina brane efi say oman Ghana bebe agina sese usika fom no nyina ye enti kakra na ewo ho no ye nkoto ntwene na yakesen aba say
ye ba be pebi in any case so you say taxes when you na free but the taxes for beba and our taxes for ma ni na your questions are and until na man no pay ye bie books no so man panika go bie books no mo Ghana books na ye bie mu no indicators ni na ya kire mu e wo ha no pay e de a kire we enti on that note no over ye better was na yeah let's get interactive we been kire ba radio no so no Sompa 90.7 chimafidie no to na TV afi ebia na wo de wonam kwan so nti Facebook no Sompa 90.7 na wa join yen eba YouTube no so Sompa TV na waka yen ho na afi obetwere yen bedin kita ho Telegram na WhatsApp and so 0598 994 994 0598 994 994 questions, comments, concerns. Ya jeni na ewo ha enom. Right. Abuzanfo nkomono si. Na wanu hwam. Piao. Moni adwuma papa. Ya das. Die waguo no eno na wutwa sompa. Non kono 9:30 yebepon yebeji wadwen kire ofa mamenti o briefly presentation na fe yenhwe MMDC for the no so na quickly yenko abontin sister ya no ya MC for letter no and so crowd de amaye minti o briefly presentation no ho pay me chia ya tie for mo na enyum bi minim se de omusi to no de no mo se sai ase mama dawase o mama dawase dada dawase mo anti na no pay mama dawase sure because keep na wabie so no ewom se office ne de wo ho ye adwuma no nanso niam bi atwa no ho ahia indicators bi wo ho a ebia na nani nko ho nanso ne wabosue no ade ba kwa ye mede wo mpanimfo no ho ne se sompa no omo monitor enti de wa ye se ibu so wo makotena se na wo mahwe ti nkomodie no because Nkoranza de mampani nye nani nko na wo ha ne sere yen kan krata na ansa okay wadaro said you see tro no na yenyina so emfa eni enkomo ewo ho enom right enti bra system no na meka wo say obetim so ajawadwen kire enche bebi ahoma no na yajawadwen kire kakra de nkire enche bebi ahoma no na yajawadwen kire kakra de asoso ade chia ewo say yetie ensema ewo adechie no emu esansa ade bi achia emu nsem na yede ema wo meneme wo fa omo say YouTube ni Facebook no so ana mwaka na comments no oh okay and the system wadaroma o pass ma ka kire nyame a no ka kire frama ndi wadaroma ya na wayi ama ye na ya kan ni nyina kama letter ne wo so no yes letter no na ewo ho eno is the bit my na ka say ye nyino ya ni Sompa FM menesis type ya de just ye share space okay ansana ya timi aka oh be green no green ye adwuma o Ghana pa o ko paper no kura green
Right. Office of the President and Atrocrat, the Chief Director, Minister of Local Government, Decentralization and Rural Development, Accra. DSEC. Revocation of appointment. Eno, Enekrata, no, a Tiffin Asama, a Daswa, or de Ebaye, na ye pese ye kenkanti. Ye shall say paragraph 1 or say in accordance with the powers vested in His Excellency John Mahama under the provisions of the Local Governance Act 2016 Act 936 as amended by the Local Governance Amendment Act 2017 Act 940. The following appointments have been revoked effective today. Not just a enora or krata no. Okay. 1. Chief Executives of Metropolitan, Municipal and District Assemblies. And as 2, Assembly members appointed pursuant to relevant sections of the Act. In the interim, the respective coordinating directors of the various MMDAs are directed to assume responsibility as acting chief executives until substantive appointments are duly made. Kindly take note and act accordingly. Yours faithfully, Callistus Mahama, PhD, Secretary to the President, and or they become a Vice President, Office of the President, Jubilee House, Accra, or they become a Chief of Staff, Office of the President, Jubilee House, Accra, and other copies in so no nina eka ho ebi offer krata mu asem tete nie enti asem we tiawa na sede abribia krata no wo mo twera me kire se we firi mampani ho ana se emfiri ho no we se studio ho se mampani secretary na twroye na wo kire sede tumi no ye de ama mampani a e kire no emra kwan so de wo so wo ye no wo kire se we Municipal Metropolitan District Assembly DC and MC Mayor Sabri Nura Firi Nura fa onema nyina ja coordinating director na Kofi enu achi wo nso a aban na aponte wo ewa assembly nyese bia yato aba ma wo nyese yato aba ma wo na mum aban na aponte wo ede wo koka ho wo nso fo wadwuma ebra wiye na we nyina achi no wo ase koma chief of staff bi o say in the interim animu ye you know coordinating director for system for no wonom enhwe akiri emma MC ni DC for no kopem se this pull him down on the lighter note no sanity and but or a doctor and medical doctor academically no and no a doctor all right. So now of a questioner never madwene ni say we say the but say the accountable bi eni akire no obetro handing over note now the eja omo handing over note no na accountable ni bibia no ewo however na so omo ba na omo nti bibia so they can call you back na sabre uni ho e wotu kwan ba bia we say hia say ye do ba ye do beba oh okay okay enti ne handing over note mu no obeye omo ni na ba na me bisa question bi say what happens to Nkoranza assembly members omo mu de no because omo no de no omo enega na de no nse omo 4 years no nso ye inti technically speaking let ye ba nore nka omo nyese nka omo enso Dr. Akwesi Amoaten dabi ono ne de ende ye MC one say nipa mienu nipa ko mienu government appointee and MCs and DCs name assembly members no de omo fie 9 no enya nso inti omo de be koso aye adwuma na we ye government appointee said the dinner channel by the appointed or do call also brasso if you say by no brasso the mumajuma no a terminals wet or money aband no SI so or shall say we are more but my question maybe say Nkoranza assembly yeah nyanwe ye de north and south no
omo no nya omo 4 years no and aban so asesa ndi government appointees na omo wo ho MPP aban do omo bae no omo be ko so aye government appointees until omo time no be expire. Time no nyanso ye I think this year time no nso ye this year no omo time best but somewhere be September ho baby ndi with this letter no applicable to Nkoranza North and South and eno ye nim I am just thinking aloud na we bi asem so Ghana nyina de abawiye nanso Nkoranza North and South Nkoranza North de na mawiye so obi e man so twini obetuma kwotwen sa asen we ho man ama still akura DC kura enu kwanse wo no DC de beko DC de beko DC de ye fa wo ne na o chena abani firi okura wo but assembly members now omo de time so omo no assembly member bia act na chese 4 years Nkoranza assembly members nya ni 4 years nti na we no ejina se ida se omo time na aka no ombe shiegu ama aye pepepe ana se omo shigu a Nkoranza 4 years ye nte ase okay if he say emre bi duru ye omo ko shi assembly for no ka kire omo se omo nso omo time no nguna ye ne Ghana fo nyina ye mra pepe omo ampene enokre assembly members na ampene enokre ndi now omo shi wegu a Ghana fo ana Nkoranza fo ye so ye mpene omo be wie 4 years no enye bete we are talking law wahunu we nti na dana ye kan se niema bi tete se ne si ya ma saade ne baaye no na enya de papa man Nkoranza eno no nti going forward niema bi wo wa se ye ahweye e wo ye nwene oman no ho first ansa abedwene ye ho because say no no kuremu pa no let we aba bontrenti no owura mahama onto be yi ni government appointees e de o ma ba Nkoranza ha ba se obi ye manso twini no so de mmara ye adwuma omo mfie nan nyanson nti aban na sesan kora omo no mfie nan so omo ye adwuma so sabre no ne aka no ansana omo afiri ho enom so basically that is quick one na still carry forward na ebam no and say afi na omo mfie nan no I think they be so 2025 nti afi na ye ba beto nti ye beduru 2027 ye be san ato Ghana fo nyina no na Ghana ye koto ye de 2030 something ye de na sa na be da bia se de ne aye no de ye be ka chi 2 years da bia ne mon se du se ye genso de ye be ji obi ade pe eno so kwan bi so no ebeti ayen kwan bi so no ebeti ayen anyway afia mamenti okwekwa na yenkwa ahoma no so tew o mampani se MMDC for no nkofie government appointees o mun nkofie na ye kan se Nkoranza wo hwe Nkoranza ye hade a assembly members no mfie 9 so ye kire se government appointees no nso o mo no mfie 9 enya enso ye eno ye another dimensional Sompa 90.7 ya bie so yen kan se ye correct ya fly kite no ye bisa say letter na ba anora no applicable to Nkoranza for na mamenti okwekwa na yenko aha ne yetimi bie nsemu na ne ahinta yina yetimi epiepie na we de Adea was a Nkoranza de ntimi nkai because ye time on so ye nti de na aka ye omo time aso no na was omokọ ba e was ye timi gina na ye ko eje because enyanson time no so for 4 years no so nti ye de na e was etimi basa nti ye hwe na presentation na mpese me ka kakra efa 11 no ho the way enioma si ko no obia president obeyi levy obeyi free so ne ade banka maintain a me hu senka ebeboaye na atimi asoso neoma bi ba obia hu ne se president ba na obeyi da nya ye no ye be hu se ebebo ba se ne ebe ya Ghana for ye ho betimi aha ye na atimi affix neoma bi no nka 11 no sempo se onyi obeye se obeyi free so ene nka onte so kakra mom na enwo honum sene se obeka se oyi no the way etie na de o so oyi free ho na yes so a ebe ha o
because who ye free hono na sa sika no I asemo me who the way I me the anka to me no nka at least the way our price is nka on percentage a percentage no on so kakra since o ye free so kra no and oyi on fango say on it see a oyi no efa no any kwan say oyi free so kra sa odo Ghana for the ye de e ba say ye free so a bre na ni ba je de na so he Sato ye si yenyi ni ade a ye bia Ghana for bi I say ye ni ade no. Et say dia watwa otechere ma hwe. Onwe nam bia. Onwe nam bia. Onwe nam in the sense say ye je to na. Yes ade ko mampani botomu. O je to na o de ye Ghana man ho adwuma ma ye ntimamufo no ye ne yenya so mfa so. What I say? Ene ye de ofin hu nso so na no ana. No ana agye. Inti no. I can o man sika emfiri ba bia efiri ya yeboto mamufo no ya ye ho ye ho enti se wo pese o mampani mahama o ye successful na wo ka che ne se onyi to we mfiri ho o de ne be ye adwuma no o de ne be ye adwuma no na in any case oyi a o de to foforo be ba na eno ne asem on fa bi ma eno ne asem no so o de to foforo be ba de a din ne be sesan keke na eno ana asabre na yeje no enti ehu hia well ma yenkwa ahoma no so na yeni enkomo emfirama yenti ehun so wadwen kyerɛ 0598994994 first caller ewa ahoma no so good morning fine morning wode ne ba bia kasafi Owoahene pacho onua Alhaji Omar Isa Alhaji me da se yenkɔtaw Owoahene bada se watuma mami sa akonya yi Owoahene se omega na ndi nyina no ye na Alhaji fofo yes se sama mo anka na kata muti ho ma mo nta mo kire se ye nyina ya so ewo ma ni ye yo ho omega na eni koku afu ai ba ka se kandini bia ba sa koku no no de bo omega no bra yeah, the taxpayers' money. Sure. No, the bottom of the bra. No, correct. But in tax, you come on, for the trap of the no one didn't finish action for you. No one didn't find the bra. But I can no question someone can get a mutual motion. But it is a more business question. But you are not at the idea. Now, what about the Ghana? Former President Muhammad Cancer or Bar. Taxes ni no yes so ba ta ta ya ni san sa question no nke kele say you ni ba yen mi suru kwan so right na yan san da beti he say ya da beti san ka ko beti say ya da ma ni suru no what you all ba o betu but chem what you right yeah that's bebre 0598994994 o Fernando nso adwen kyerɛ aba yɛdi nkomo bebre yɛayɛ presentation economy no taxes o mampani so betwam yi yɛbisa sɛ yɛhwɛ tebea pa economy a yɛde agya no yi a otwam a ɛbɛboa ɛno yɛ baako assembly members no nso deɛ no o mampani de krata aba bonten sɛ assembly members no government appointees no ɔmomfa ɔmo adwuma nyinaa emra wieyɛ MMDCs mfa ɔmo adwuma emra wieyɛ yɛba yɛ Nkoranza ha assembly members no omfie 9 nyanso ye saa na government appointees no nso omfie 9 nyanso ye in general letter ye ba ye no ebi kan wo mo ana ebi nkan wo mo eno nso eye nkomo a ye die e wo ha ene niema ahudo bebre nkomo a ye die ma ye ntie nso wadwen kyerɛ 0598994994 0598994994 o frɛ na waba dwumadie so ya no di nkomo na ya kyerɛ wadwen efise won so ka ho ebi wadwen kyerɛ no meme de ene ma dodo amamuo democracy eyeye na o kana meka na ya fa papa ewo mu no ya de akyerɛ adwene 0598994994 over bianya mai ma memfa wasem edi awie na yentum ne kan kodwa so okay good morning. Good morning. Wodeni baby a okasafi. Within the man me kasafi. Me da se mai ti Ibrahima. Yo. Obi o kan se ontwam. Nanka yenim se Adea Akye the hokrampo aye ye electricity aspect aye emergency matters decision ya
twam na bibia ba besia no no otwam a ebetumi ama ebia ohawa ebeba na ebeka yenga na for hwese light ebedu so a nipa bebreka ebeba no taraka no nipa nyuma ebesai. Sorry. Ono so make a point say waka now so the reality no na yitwam na enye ya e bit ma holding on. I think the honor now or driver but was saying about Penny. Okay, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Would anybody akasafi? Efena no chime kasafi Nkoranza to. Me da se mi rama yentio. Me so me dey aka me kan say. Company the 11 sabetin tasin na shebo. Sanse no nim ne na wachiri. So nim ne wachiri an kasa nye. Because na omampanye kufodo eji sa tasin na no ode boa man nan kasa. It is eno say opetumi na wo kan say oba obetuma. Afa won ne wo say kabida won anim kwara be fa so go so fa kan. Right. And the men kwama get there wo so twam. The nina by the cocoa can. Right. Yen so da se bebre abusan for yebre no anya awiedu ye de besi ha no ofa ma me fa wasem de awie na ye mohwi enko nana asemi yewo de wan ha won se mampanin kufo eka bi bra odi petrol eye campaign ewie ye no wo che se abusuafo na minim se sa na tie enti we de mampani waka wonwe womra womeche se no kwasem no mekase metwam nanso mehweka da ho mekase metwam sesi a eka na be mene ye enti momma ye moye ho pagya kakra sesi di aka ye ne se eye nkyerɛkyerɛ na na man na yetim no eye to na na ye de bo ho bra budget na wo mbetwa ba ye si isika iso enye sika da ho a ye be cha ma ye di ne mo ye be je afiri ye botom petrol ntumu kesi kana ya ye ho na ebefira ba enema bo kosoro dwam ho no ya ye ho na ebefira ba sebio abantwa sika bia sa allowance bi o sa abre sa de ode nkokon nketenkete ne hyebo no wonfa bibi mra ebetumi akushin yen na de ye wodada ye yo no ye nya ye no yo ne momomfa bi nso mra be ye so proso ebetumi aso yasene kakra ama ye ho ahenhan yen na ma yetimi ayi na yenya bi nso de atuatua eto binom entesa na yekuta dada no mu a ho nso yen enti se ye sande fofora ba betum na dada na na de ye de a ene anhwe e be fa ba ga bra na ye bre nso ye enti wo se interventions bi ba na ye ho betimi akushin ye sisi wo de se adwumanya ba obo se de owafuo ma oyekuani no oba betwire ne din so obepe bia ye san so onye adwuma bia minwa na oyekuani obo hu sisi ensentwuro ni besore de akire se ope bia ye because onye adwuma bia nso no ye ensentwuro ni enti omomfa sopros nyuma bi no momra obia benye bia batane de na maka ye de no yetimi etuetua ofa me da ase abusanfo yewura pam na atene nka na sister fia nso baaye ye de dwuma de no besi ha na ansa na ye be call no Perfect Kitchen and Pub omo frɛ sɛ aduane pa adwasuo ene ha bomoden asa obeba na waba bedidi ye aduane gu ahodo jollof rice wo ho pacho we hu Perfect Kitchen kro aine afia no wa abre pojansin aha ono enura mitwa mu ho ye brutal ho ye kama okotena ho awia bi bosei na okotena ho call lunch wo ho a e guy pa say dey see wa hwehwe ene ade no we dey chrome style pa TV sunuane kan fie die nyina okwa obenya bi obenya emo fried rice no bi wo jollof rice fufuo wo ho ena plain rice ene Ghana mamu nuane o pese ye abunabunu nkwan ma o pa ene fufuo yi ubenya bi aben nkwan nwa ene mankan fufuo wa udi bi ache akọ Perfect Kitchen akodi bi waduane de be na eba no anom de a o ne nyina bi eno nso ho ye kama bibia be ye fan de ama duada kopem fiada anopa no wotwe kopem anadudu ba ko nyame ya adoma ochena ena o she ase ochena na ye bia no ochena ye bia no bia nkonko didi oduru ho pe o se komdo ebe mo aduane na wadi ewo ho 0256 031 901
ofra omobe ebejo so why junction hwa techima kwan no so oben Stevo woodwork and hardware no hwa perfect kitchen de waduane ye perfect na one collection se bra t-shirt ho niema t-shirt na pair jeans na pair tade boxer short singlet na keka ho obe ni nyina dem na otumi customize t-shirt nso ekuo de adwuma de asore de oye ni nyina wan kasa so wanya t-shirt bi a wakoma wachire life wom na pese bia ye bow din gu achire te se bia ye ntro systematic enfo achire ma wa ebetumi aye ebia wo de gayoyo ni nyina opese ye twire gu achire ma wa ebetumi atwire aye ne bibia kama said your person is customized the ma obia no ye be ya ma na wine any this adwuma no Nkoranza ha 0543 889209 woni nkomo yefrina na wine ho de ayentum ne kan yenko article saa kwan no aso ho magazine dada mu ho o say bra obeto efie ne ma nuane obedi anwane ne keka ho edan mu ne ma TV fridge nom o ne nyina bi obetuma atwetwe sika ne kakra so a na wa ba befa 0243 629295 okọ na wakoto no factory price Dr. Obosa watena se ni subidi akoma yade fa ne nyina abra no won Nkoranza de hema idra kwan so ba bi ebu gas no 0349 761508 ono woni nkita ho a ebeboa wo Tabia herbal product enre Zanike herbal capsules and herbal mixture takum no ni nyina bi ewo ho pharmacy herbal chemical shop ubenya bi 0243 686861 21st clinic a proud sponsor was an pay doctor for na trans Nkoranza de Dr. Amos Ohano pay non saw ya de 0540 311311 Bojebo Ventures sika mane ni sika je adwasuo ahade yato ya no nareka okoyi sika ba bia nkanka ma menom oba man we koyi sika bo ewo bag mu na ya frɛ aka tro ze ma me okɔ abeyi sika na mrantie akotware mfikyiro akɔje da bi kɔ Bojebo ho ye beboa sika mane nyina bank de ne mobile phone so de 0348089463 Dr. Magashi say wakobro nya namba honhom ne honam ne yade nyina fabra no ewo Henswa Brigade eho no ma Pentecost Junction ho 0544 580936 Divine Winners Company Limited say yebekwa fuma ye the Vital 05 na eko ko ba bi eto akuafo hunro bia 0243 852751 3A co capsules Coco Master sisiade ayamtim ene Coco pie wo no ni nyina ebeko ko pharmacy herb and chemical shop na kwajibi eto 0546 107 107 Yichre Herbal Center so for mame Esther na dano enupa no odiaba abeduru eye Sompa edwam abrabejo de fresh of mame Esther e 0246 775319 Saint Mass Doctor se watena se anope osayade bia obeye adwuma kwa akopem memene da ebey 0592928786 womo wo eye dwamono mu Desmond Abrosan mu ha Vibrant Multimedia Printing and Design Solution or assembly dwam Abrosan so to dan yeto so aduonu ne aduonu ba kon ne NDC office no edi anhwe idra kwan yi eso oye printing ahodo nyina general printing DTF NF picture framing okwa obeye ede amount 0254632216 Osa hawadria tumnikana kope Osa tamfo Haxa Mr. Ebetume aboa ama bibia aye kama Haxa Mr. no ye woni nsuo ene woni topa ye wunya bia Osa ebedwane ebekọ ohumbeto mmofra mpani obi atim nombi na ekọ tumnike abedrum Nkoranza ko heba pharmacy ene chemical shop nyina mu fre 0240 238310 woni wo mu ni nkomo a ebetime aboa wo ye beda systematic press ase 5:30 this morning and odi yetu mnika ekoye Sompa TV ene Facebook no so Europam etnase yebo nkomo ahodo sister afia by Unity Eboa Production Works no enyina ene adofo a apenyina ochena ye fiada yebeba abedi nkomo na ochena ebisa se ochena yebedi nkomo bi
ebedi nkomo ye dada efiada juma ye die no ma me hwe topic ne me mpese ma no befom nti me hwe ne ye na me de atudwa ochena badwafo ni nyina betena ase yakoburu nya naba de di nkan ochena obi a ebeba abekire nadwen ewo program hwe sadia bibia esi ekro ebi kan se empenatwen de echen awade ebi nso se awade na de chen empena ne etie bia no se empenatwen na de chen awade o sa awade na de chen empena mane mema hwane ne pempenatwen mane